ke mutse community radio ya lekgotla la selegae gona fa le go 96 dot number 3 fm ke mokage ka ba 96 dot number 3 fm ka go fitlelele o ka re topa fela gona fa le go www.msrs.co.za ke ya ka kua go professor Moremi Moroka a ke go tame malome ka kapa a ke tloga ke go dumedisha kudu ka letsogo le le matla ke re thobela a ke dumedishe magageshu ka mešate ke dumedisheng baruti baka ke dumedisheng magoši ya ka bogošigadi ke dumedisheng mangaka ka moka magageshu ka go fapana gole le gausi mo le lego gona ga ke šie motho ke a letama batheeletši ba mutse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ka mola Facebook ke a le dumediša balli ba rena ba batlileng mo ke a le dumediša ke rata go tsebisha batho gore ka mokibelo kua gae re tlo ba le meeting wa batswadi ba bana ba ba thwasang ka kua gae meeting wo ga utlo distepa ba e le gore ba tla be ba tlile phekolong ke tlo ba le meeting wa batswadi ba bana ba ba thwasang ke buditse bana matšatši ya go feta gore ke tlo ba le meeting le batswadi ba bona ke a gopela lebaka le legolo la go gopela meeting ke gore batswadi ba tle ba tsebe gore bana ba tswela pele ga botse ba tle ba bone gore bana ba bona ba phušitše go fihla kae go bane nako ya nyoko ya batamela ya October so ke duma gore motswadi wa mollo mongwe e re ge ngwana ga ga ya nyokong a be a kgotsofetse ka se leng gore ngwana o setletše ka kua ga Moremi ke nyaka go bona ngwana e tswa tseba dipheko ngwana e tswa a tseba dihlare bana ba le ba leng ka mola ge re le mo radiong mmereko wa bona ke gore theeletša go tšea maele go ithuta go tše dintši a ke nyake taba gore ngwana ga a fetša go goroga tla re botse gore yena lelo tša gage ga di loke ga di sepele gabotse modimo wa kae kae o šetše morago dipheko tsona wa di tseba aowa dipheko dihlare wa di tseba aowa gore a re ngwana ba ile go bapala so ke nyaka gore batswadi ka moka ba tle kua gae ba tle ba bone bana ba bona gore ba tla kae ba mpotse gore bole ka ge ke le Moroka ke thwasiša bana ba bona ba kgotsofala go ya le ka mokgwa ba rutiwang ka gona goba bana ba re dire eng e tlang batswadi re tle re bontšhaneng ge lena le batswadi le kgotsofala ka mokgwa bana ba lena ba tlabeng ba tseba ka gona aowa gona ge gore a re nyoko wa rena e tla tswela pele le nna ke le Moroka ke tla le botša mola le mola mo e leng gore ke duma gore bana nke ba pick up mola le mola magageshu go sasa ke la boraro ke tšatši la ditshebeletso re a sebeletsa go sasa re a sebeletsa mello yo thoma go tuka kua ga Moremi ka 3 o'clock mello ra go tša ka 3 o'clock 5 o'clock sa ntse bo fihlile kua ga Moremi go te tseba go bajwa ke rile taelo ye nngwe ya sefuthu se leng gore se tseba kudu batho ba leng gore ba bajwa magagesho ke galo tsamaya a o kry thušo o walla o tsena ye ngaka o tsena o moruti o tsena ye kereke a go mo go loka go gona e tla re tle re bone gore re go thuša jwang sewašo sela se nago le maatla re se dirileng sa sekereke ka lebaka la re go sasa ke tšatši la ditshebeletso go tlo bereka batho ba kereke le rena re tlo ba re le gona fao e tlang le tle le kriyeng thušo re go thoma ka sekapo re go thoma ka sefuthu ge re fetša mo magagesho re ya go bafa ge re fetša mo re make sure gore badimo ba geno santse ba be ba le gona ba re botse gore go diregala jwang basebeletsi ba ba tla beng ba le gona ka mola morago re tlo iša batho ba e leng gore nnete ba tseba ka taba go porofeta ba tla ba ntšhetše batho ditaelo gopola gore ge re tsentšha sefuthu re se tsentšha ka metsi a e lego gore ke a sediba se e lego gore magagesho ke se bitša sediba sa bophelo ka lebaka la gore sediba se e leng gore ke sa bophelo metsi ya gona ke a tloga nna ke ye go ga metsi jale ke rile ge ke le kua ke bolela le bagesho ba mpotša gore monna a go be ditshebeletso la boraro kua batho nke ba kry-a ditaelo batho ba fole a re kgahle ke tabe ya gore o kry-ile gore ka mo malapeng go tletse dintomba tše di šetše di fetogile go kgabiša o kgona go ba motho wa moya bagesho ba go etelele pele tekemele ema goba ge e le gore bageno ba bona gore ngake a borena go a pala e palela ko go ema ke tshwanele gore ga e ba eme ka lebaka la gore ntompa magagesho mmereko ona ke ya gore go tsena balwetši ba fole mo go na go le dikereke le tshaba kgona le tswalela ya mellang batho ba gesho re phetheng ditaelo re thušaneng setšhaba sa gabo rena se tle se kgone go fola le tle le kgoneng go ba le tšwelo pele lo tša lena di loke ke nyaka bana ba e leng gore sa le ba tshepišwa manyalo dikgomo di jikile di-ring di dutse mola le maširi a šitše a rukilwe e tla ke tle ke go bontšhe gore ba le sefuthu se ke tlileng go riela sona go sasa se ne le maatla a magolo go fihla kae ke na le product e leng gore e thuša batho ba ba sepelang ke dilo mo sefatlhegong
go sepela ke dilo mo sefatlegong seqhitho ke na le product e leng gore go fitla ka kua ga moremi o re ngaka nna ke tlile ke sepela ke dilo tšenkeng ke magofane dilo tše di sentshepela mmele ka moka di a ntoma ke na le product yeo e thuša kudu mabapi le tabeng ya batho bao ke na le motho o e leng gore magageshu go sasa o tla ba bereka ka motho a tshwenyang ke thokolosi fela o tshwenya ke thokolosi fela re re boela ka thoko o kry-a motho e leng gore o bereka ka thokolosi fela o berekana le wena dithokolosi di a fapana go ne thokolosi ya go bolela go na le thokolosi e leng gore e no nyanya motho matswele go na le thokolosi e leng gore e no ja mmele wa motho mmele wa gagwe o no fela ga nnyane go na le thokolosi e leng gore e kgona go ria gore madi a gago mo mmeleng wa gago a suswale e be madi a mantsho batho ba bantši taba e ke e bolelang ba e tseba kudu ba ba felang ba ruruga ba hlaba maoto go e tswa madi a maso mafelelong go no tswa metsi a mantši ke lebaka la gore magagesho le sepela le gahlana le mathata mo e leng gore ge le santse le kry-e thušo go ba boima gore le kry-e thušo ke tlo le fa dinomoro tše le tlong go di founela for go buka gore go sasa ke etla ke nyaka tshebeletšo ke nyaka go tsena sefuthu se e leng gore ke sa lephakama sa go mphagamiša sa go nkiša pele mo le go gona go te tseba gore ga o bereke e tla o kry-e sefuthu o ye mmerekong mo le go gona go tseba gore wa bereka fela o nyaka promotion e tla o tlo kry-a ditaelo di gona ke tswa go di nyaka nna morogo ka metsi a pula ke go dietše tsona ke di emetše wena fela ke nyaka motho e leng gore o na le business o a bona gore ba le gona mo ke a šwelela ga go sa ne se se lokang ke nyaka gore o tle mo ke tle ko go fe ditaelo tša business sa gago ke nyaka go bona e tsoga ke nyaka go bona gore ke a rekiša ge motho a re koko o se ka mmotša gore a re ke nyaka borotho mmotse gore a bo gona a ke nyake motho a go rekiša gore a ke nayo re nyaka gore ge motho a re koko ke tlo reka gore o nyakang o re ke bo ka reka bana ba kgone go gola ba ye pele ke nyaka batswadi ba ba tsebang gore bana ba bona kudu ba ka gare ga grade 12 bana ba e leng gore ba ka gare ga grade 12 batswadi ke nyaka go lele mošanto nngwe bana ba lena gore ba bala ka thata ba nyaka go topona ba fihlile kgole fela go na le batho ba ba šetšeng morago ba ba lebeletšeng ba nyakang go tla go lenyamiša ge di-result tša bana di tla go tswa tšišang bana bao mo ba tla ba kry-e ditaelo bophelo ba bona bo kgone go tswela pele bo be gabotse ke na le mopapa go sasa re a tsena bageshu 6 o'clock o santse e beile gore motho o ka mola ba mmeile matsogo nna moroka ke motšea ka tšaka tša bopeka mena tša bosuka sambe re raka tokolotši re e bušetša ga gabo yona re e thoga molala re ntšha le ka kua gae difounu ke tše magageshu o ka di founela go tloga gone bua le wa re ke nyaka go tla ka moo ke nyaka bafo ke nyaka go tla ka moo ke nyaka dibafo goba nka no le fa 5 minutes fela magageshu ya gore o no founa o no mpotša gore bothata ba gago ke eng ke tsebe gore ke le moroka nka go thuša jwang then o no founa re no go fa 5 minutes ba le ba rena šiba bona ka mo gale re sa boleleng lena magageshu re bolela le rena re kgone go ka le thuša right re a leboga moroka re a leboga tloutša baroka nomoro ya mogala mogagesho ye e le gore o ka tsena gone jwale wa bolela le moroka ka sebele ke 01311004006 01311004007 ke a e bušeletša 01311004006 le 01311004007 o bolele le moroka ka sebele o go theeleditše show mcrs o mo moyeng dumela hle mcrs dumela mcrs sathane show jemisitše screen nke le ntšhense fela mo bagekolo ntšhanse fela mo metšhini ya rena še e stakile a e kgwathege ya ka pelanyana ga e le gore ka mo re a staka ba ka re founela go 072 133 6761 072 133 6761 5 minutes fela magageshu re tsena ditabeng 072 133 6761 072 133 6761 o ka re letšetša fao ya šiwe ya lla ya moruti ke yona ya moruti yona moruti thobela le kae a ge ka Thabana
o ri ya motho o dutse le ena o mpethile ka garapo loto le Motlišemo. jalo o tshwere dipitara Motlišemo. tsaka jale Motlišemo. ga ke re ke bolela le bona motlišemo tliša mothomo a ba go theeletše šuwe se se ukae ke bona ke kae papa re gona ee o dula le monna o go itia ka digarafo go raga bošego le mosegare mathata ebile ke boele mo gae re na le sana o ngaketse turum o ngakele turum le ramogeletsana o chatile umuntu lo akangitshati Man- problem ma- le akangitshati manje uhlaleleni naye akubetha ngakakuchata ungabuyele ekheni ngibuyelile ekhaya like nangibuyelela ekhaya isawundi la kuye impikara zami zibuye ke nyaka thuso gore ke kere dipikara jaka khe wambizela amaphoyisa ngikhe ngambophisa phambili angibethile like ngarabi case because umama ke bekeze ekhaya Jama. abayithwarelo wena wasula ikheyisi wena mina Manje ngafuna i-case cause aha ithi sikutshele tatabo ungakakhuluma izinto eziningi ne na uhlala nomuntu akubetha akuhlakisa uyamhlala and then wambophisa awusuli ikheyisi because amapholisa ngeke usathola ihelepo kuwe because nangale emapholiseni bayabhala phasi ukuthi wena usule umlando umuntu ukubethile manje la ipitse nje kholo asolve indaba zama boyfriend zokuthi umuntu uyangibetha angitsho usula umlando wena tatabo awa siyathokoza mna kwethu ayifuni ipitse nje kholo leyo re a leboga nkore ke bona awa motšhini wa ka kganna o dia banna batho ba modimo o gona motsheletso o mo mo thobela hello le kae re gona le kae mama re bona ee ke nka bolela lebitso la ka gore le tlotlagana mo radio o mo radiong o ka no re o hloka ina re go thuša ka mama okay ke nna tlhokaina ntate moremi thobela ke na le bothata o na le bothata go ba ba kae a ke lwalene ke motho e leng gore ke na le ke tshwanetse gore ke dire white wedding ka December ya and then ke sentse ke dire white wedding ka December monna o tlogile sala ya mmerekong ka metseng re ke ya mo founela a mo fa sa araba dikholo tsaka ke re ke a mo WhatsApp a sa tshwara di WhatsApp a ke tsebe gore bothata keng sa se dirang fela ko bolela le batswadi ba ga gore yena a sa gona and di-invitation di tswile so a ke tsebe gore le ka nthuša jwang le mashira everything e ready ya ke nyaka batho ba go swana le lena go sasa gore le tle kua gae batho ba bantši mama ke tseba ga botse gore ba ka gare ga sello se segolo ba swere mashira ka matsogo le direng ka matsogo destroysa le dinometa lenyalo le thišitšwe ebile mokgonyana a gatetše pele o mo dirile monno gore a napa a šala ngala ebile a ngala le direng le mashira ka moka mo o boelane le mme ngwana gage wena bo mo tšeetše mmago ngwana gage awa ke ba kry-ile batlhalane bona mama e tla ka gae re tle re bone gore go diragalang akere e tla ka gae go sasa ke phetha ditaelo tša batho ba go swana le lena gone jale ge ke tlo draw ke fetša e re tsena mošong o founela malefo o wa go ngwadiša o tsogela ka kua gae furugu ke nyaka batho ba go swana le lena ke a leboga moruti founu wa gago ye monna go boditše ka re moruti santse a sepele ka iphone thobela le kae pa tsa re robola ko re le hloka ke hloka ina mo ga mphahlelo mogodi thobela e ke re le fela le bola re tse gore le khwetša bang o di agalang ka fela le re etela ka mo seteng tša borena Mr. Borena nna ke ne bothata o ya a ke ba mara ke monna o ile gore o lokile bothata ba ka ile gore ke tswele ka kwa gae ke ne 37 years ke tswele ka gae ke dula ka gaka ke ne bothata ba go se gotelele ke digarebe a ba dule mme a ba dule ke kgone go tša 3 years ka mokana ga bona basadi ba ba tsamaileng ke ba bararo ke tša 3 years ke dula le bona mara ga e le gore December mosadi wa tsamaya ya ba go bethile pa la bobedi le lengwe le lengwe ke ka mola Jan First
hlatlolanang o no tla mola Jan Fes ke tlo go tlela le ditaelo re nyaka go bona motho e leng gore go beetse lepheko la gore wena o dula le mosadi 3 years after 3 years mosadi a ngale o go bušetša morago kudu tate mogolo tabe o santse re ilokiše eo ene le rena re fela re ka thabang tate Moreni ko le ngetela lefelo la ba rena la ga mphatlhelo ba reng ke mogodi gape o ra re di a boa ka moo ke fela ke kwa mara ba re ka kua ga mphatlhele banna ka kua banna go lokene gape re go ga boimena a go berekiwe ke motho e le gore ga botse mebereko ke e kgwetša mara mokgwetša ba ntshepiša ba re re tla go bitša ke swantse ke ba re tla go bitša ba re ka thaba kudu Mr. Moreni ge re ka no re fitlhela ka mo lefelong la mogodi ga mphatlhele ko go kwele ga botse mopapa ba re lokiša sejare ka kua ga mphatlhele re tlo ria jwalo tate mogolo ke a go leboga thobela thobela le kae ntate re gona le kae ke tlhoka eng marapo thobela ne botlhata ke mmereka ko kgweetsenne mmereko ga o nyaka o sa o kry-e kgopela tšhelete go namela go sa o tle kua ga moremi dibafo di gona go lla le dutse le ka se thušege tate mogolo e tlang re le thušeng le kry-eng mmereko ditebogo di tla tla ka morago ke ne le taelo a lena fitlha furugo ga o fitlha o re moruti ke nna ola ke boletše le wena kua ke nyaka malefo ba ile ditaba tše di tseba ke yena ke mo file dilo ka mokana ga tšona wena go fitlha fela ba tlo go phethela ka mokgwa go nyakegang a ke go leboga ya di ya ka founu wa mopapa man le dina la yona ke tsore keng e thobela re gona le kae thobela tate Moremi ke le problem since ke timela ke abuti ka le ya 2000 ya so la ne bena re tsoro ko kae yewe e bohlokwa kudu tate mogolo nyakeleng seaparo sa gage go ba snepe sa gage le tle ka kua gare ga lapa go sasa re thomeng go nyakana le abuti go bohlokwa gore re nyakeng abuti ya rena ene ka mo ke tshwere ke le heta since mmeru wa go fela ke bere ka sentšhirona ka batha ke le heta fu he ke tsoa lo tsola ka la tonya ha ke tsoe re etse maloba ke wela ka motlung le kana ka sile le siftile no bothata bo ka mo gare ga lapa la geno bona bana ba tsamaya ba bangwe bana ba ba betha ba bayo so taba ya gore letle le bayo ba bang ba speech a se yo ba bang ba speech a se yona e tla le getla ge le baba pale ya la fiwa e tla mo nke re tle re go bereka re bone re ka ria uang ke tla go swara ka letsogo le le matla nke ke matlafatše le getla le onke le fole moleko le monke o tšo mo le kolo ya ka ile yawa la di bone e ntse bara ya go ba le begile lopana fela a re lokiše wena ge go ka loka wena tše dintši di tla re šala morago a re lokiše wena wena go nbele go founa mo no re mopapa ke nyaka go gahlana le wena go sasa furugo ke etla mo then o tla kry-a ko go lokišeditše ditaelo go o fitlha gore ke nna ola ke reng wa gešo ga gona motho ga a se gona wa gae pa re ne tsela tše dintšhi kudu tša go nyakana le yena e tla re tle re bone re go thuša jwang wa mafelelo founung ya mopapa thobela re gona le kae thobela nna ke ne le problem ya di-trains tše dintši ke sa di kwešišeng nako ngwe ke lolora metsi a mantši a loka a tla mo gonna nako e nngwe ke bona dilo ka gare ga metsi a ke tlo di tlhalosa buang maloba ke lori le nngwe ke bone metsi ke sepela ka gare ga gona ke sepela ke bona motho wa mosadi ka mogare ga metsi wa moifela ka letsogo bana ke kgone kwešiša gore o tilo mang dutse metsa wa lorang ke a ditšhila ke metsa sekono a sekono le motho wa legare o ke mmona ka mara metsi o transparent o tie bona la ntomoleng okay ge go le bualo tate mogolo go bona metsi ile ya mantšhi ene metsi a masekono ke go bontšha gore dilo tša gago ka mokana ga tsona gore di loke o swanetše o ye metsing fela o re go ya metsing o ska ya o nnoši gobane o tla kry-a e le gore ba go berekile ba latlhetše moleko ka kua gare ga metsi o tla re wa tsenela ruri wa palela ko go boa go nyaka gore o tle o sepele le rena gobane ebile le go sasa ke letšatši la noka la go ya go phetha go ba o e le go gore ba tswetše ke taelo ya noka and then dilo tša gago di bofologe mo di bofileng gona go o fitlha o no re nna ba galabe ke nyaka metsi ya noka fela and then nna re a tseba gore re tlo go iša nokeng ya hlola meleko ya go ntšha meleko ka moka mo go wena
ke taba gore ke gone meleko ke meleko ya go bona ba go bitša mangelo ya geno a nyaka go bolela le wena mara a nyaka o te tlhatswe pele gore ba re ge ba etla ba go fa polelo e kgone go dula gobane bona o bona gore ka mo metsing go ne le lengelo mara le palela ko go bolela le wena o le bonela gole ya ane wale ya mafelelo ke bona mogala bo mongwe wa pere thebola nkwe o swere molamo o ka re ke molamo wa motse o mošote o no ntebella a bolele seng ya gora re le sedimo se gona mo go wena se tloga se nyaka go nyakišišwa le sedimo se gona se nyaka go nyakišišwa bohlokwa ba sedimo ke gore ge motho ane badimo badimo ba bolele le yena ba mmotse gore o swanetse go ya go phetha bongaka kae gona bongaka ba mokhuta mang then ge e le gore ke bongaka bo hlakane le mokgwa wa go phethela skrek re tlo go thuša le gona thank you le ba ba founang mo papa napo ba ngwadiša magagesho go sasa re a phetha o dutse ka mo gae o tshwenya ke thokolosi o tshwenya ke bolwetse o tswile difola o bethilwe ka mapanta stroke ngwana shuo o swere ke mafofonyane e tla go rena re tle re bona re bereka buang ka ngwana o founela difounu tše gone jwale o ba botse gore o nyaka go tla ka moremi o nyaka thušo go sasa 071 398 1508 071 398 1508 goba o ka founela 071 414 5880 071 414 5880 wa founa gone jale go mokwa o ka re o sa robetse gore tsoga nako e fitlhile ke nna mokete ke tswa kae ke nyaka go tla go sasa ke tlela consultation goba ke tlela dibafo then re tsebe gore re nne le batho ba ba kae ba ba tlong go bafa ge e le gore go a kgonagala kua ba no tswa ba sware difela ba ntse ba tshofa nako gore go sasa ge ba etla ba kry-e batho maswika e leng gore ba tlo futha ka ona a kgone go ba lekana goba o ka founela 060 959 0303 060 959 0303 a re namele bjale malome ka kapa re tsamaye bua le dipitša ke ne nnete gore di a bela bjale ka nnete a re a leboga moroka re a leboga nkore ke no fetiša molaetša ebile e le maele go batho moroka ya makgarebe a ga borena a ne le bothata ba go dula le di-boyfriend tše di sentša ba nyala ba dutse di-fatensete ebile di-boyfriend tše di a ba tlaiša motho ba moeletša ga gabo ba re swariša mothong a ya go mo swariša ge maphodisa a etla a swara ka kapa yena ka bo yena a boela kua a ya go phumula molato wola wa gore ke swarišitše ka kapa batho ba tsebe gore ka kua police station go phumula molato ba ngwala gore molato wo o butswe ka date so moketekete wo a o butseng a boa a tla a o phumula wa nkwa kere ene go o phumula molato ka kapa ba molokolola o a boa ga a boa o sa tlo go setla reg a tseba gore o morata kudu ebile o ka sugile o dumetse gore a be ka gare ga disele o tlo go hlakiša ge boela kua maphodiseng gore banna monnola o wa ntlhakiša ga ba kgone go bula molato ba a bulela gore ka kapa a tla swarwe ka baka la gore ba a tseba gore go sasa o tlabe o buile o etla go o phumula gape se sengwe gape ga ba kgone go bula molato ka baka la gore kgaitšedi tša rena di tsebe gore ge di phumula melato go swana le gore ba bapadile ka property ya state gape vene go tloga kua police station go tla ga bokakapa ke petrol ke nako ka nako e vene e latang kakapa ke ka nako nkebeng ikitimiša ditsotsi tša nnete jwale dikgaitšedi tša rena di nape di tsebe gore wa swariša motho wa phumula molato thušo o ka se tsogile o e hweditše go ya go ile gona malome ka kapa ge motho a bethwa ebile a rema o ka garafo gone jwale a re ke nyaka gore pitšentše kgolo le nthuše ka re ke late soundo and then o phumotše molato ntwa e llelang ke soundo ro mo thuša wa ntabeng ya soundo rena le rena ba ye gore rema ka digarafo ge re fitlha kua aowa no ge nkebe kore dikgaitšedi tša rena di tsebe ntwe number 1 go dula le motho a se a go nyala ga gabo kapa le dula steneng sa lena ke phoso taba yewe
because motho ga gone ka mogwa ka go hlomphang ka gona ebile gone ka mogwa ka hlomphang lapa la geno ka gona go ira gore lapa la geno ge le kgona go gontšha gore o ye go dula fat and set go ra lelapa la geno ka bolona ga le ne order jwale monna o tlo go hlakiša tseba gore lapa la geno ga la kgotlagana wa ya maphodiseng maphodisa a swara motho ge wena o fetša wa phumula molato ga go ne nto e tlang go loka so mathata go swana le ya dikgaitšedi tše a tsene mmoki a se mathata a pitšeng tše kgolo ae ga a ye maphodiseng gore a ye go ngwalle lenane go le le tsena mo tv mo ba latana le bo dipika ba latana le diaparo ba latana e seng mo pitšeng tše kgolo go bohlokwa gore batho ba tsebe gore lenanego le la pitšeng tše kgolo le thuša ka mokgwa mohutamang magagešo re thuša motho o e leng gore ba nyalane lenanego le le thuša batho ba e leng gore ba nyalane go bethwa ka digarafo go bethwa ka ditshipi dilo tša go swana le bo direipi a re bereke ka tšona mo ene moroka re di iša maphodiseng o dula le motho wa go betha na o reng o sa e gagene o sa e gagene jwale rra gore dikgaitšedi tša rena di itsebe nto e gore go ne mathata a mangwe wena ka bo wena o te phakela ka gare ga bothata o le awe kapa o se awe ge o swarišitše ka kapa tlogela ka kapa a tsamaye dikhoto ge ba mmona molato ba mokwebe e no ba bjalo re a leboga ke bona o ka re ka mola mafaratlhatlheng le golle Sharon phela dithaba ka mola o ka re re ja khekhe re ya ka mogho mongwe mo Sharon re ya ka mogho mongwe mo leboroso re ka leboroso mo re tle re beše jwale mmotšišeng gore o beakantše jwang ke re tloga mo re ya kae ke a mmona mola Sharon gore a gore le golle gona banna go gola nna banna a wa banna nko no mitiela matsogo malome ka kapa le ge re sene selo no mitiela matsogo awa mara o ra gore yena ga a beakanya selo na batho ba modimo na yena ka mo ga a beakanya selo khadi matsogala ka kruwa bona jwale matsogala ena a tseba a kae matsogala khane o ka ra magana na nkore ke a hlole ka mo matsogala nkore ke a hlole ka mo la tseba magagesho di fatensete bana besho monna ka tsugila go hlomphile hlatswa mahala o apea mahala dilo ka moka ga jona o di dia mahala wena awa a ke bone ga botse ka mo moroka matsogale a ne le go tseba ke kana mo la dulang awa ire ke no mo phaphathela straight re a mo phaphathela a gole a gone molato re a leboga magagesho ba libarna ke ba nko ba tametse le kopelona ke bone shitša e dimulanya ka go robala gane le tlwaetse go robala nako mang kgaitšedi yaka le tlwaetse go robala nako mang o le robala ka pela right ya a ba share madume fela ke re bana besho nna ke nna moketekete ke dula kae wa ga mamang ke dula kae ke dumediša batheeletši number 2 jwalo pele re tsena ditabeng aga a go thome ena o wa go potuma o yena wa go robala ka pela o ka madume a go thome ena a dumediše batho ba kgaitšedi ya ka batamela kgona o dia jwang o bolla leina wena mang o dula kae o dumediša batheeletši Mela batheeletši ka moka nna ke nna Frida ke tswa ke le Slovo aga number 2 Thobela batheeletši ke nna Fina ke a le dumediša ka moka ke tswa ke le ka mo Slovo mma gore nna ka mowe Thobela ndate mole ka kapo ka moka ndate mreme ke nna Victoria Chauka Slovo aga kgaitšedi a rena ka mowe awa o kgona go bolela le go sa di apara lotšeng Thobela batheeletši ka moka nna ke nna Leya ke tswa ke le Slovo ke lena ba ga mang ke rena ba ga Chauke all right wena le le two taba tša lena di tla tšwelela ge ntše re tšwela pele mo molli ke mammogoleng re lla ka moka a go hlalose mma go rena gona go ba go hlalose kgaitšedi a rena ka mo go lla mampele Makoko o go lla makoko pele ya e fa makoko a lleng pele mo
Thobela Bathaeletši. re fe lentšu mmagorena re fe lentšu la go swana le go omanya bana ba ba gago re fe lentšu mmagorena Thobela Bathaeletši. Nna ke tšwa ke Slovo, Victoria Chauke. Ke la ka ti ID. Ke nyaka thušo. di-id di a jwang mmagorena Ka zama ka moka ke kry thušo. Ra sokola mola motseng. Dikgarebe tše tharo tše a di kry mmereko ka lebaka la ka bana di tshwanela nna ke na di tshwanela. Ka ba jwa maoto ke maoto ga ke kgone gore a selo. ge o se nepasa mmagorena a o nepasa wena Ga ke nayo. a senke o no ba le yona bophelong ba gago Anzange nenayo. o nyetswe Ga ka nyala. fane ga tšhauke ke ya geno bana ba ke ba gago ka moka ga bona a ba ne dipasa ka moka ga bona le bona ga ba natšo. o ne bana ba kae mokgekolo Ke na 6. ka moka ga bona a go ne le waneng pasa 3 sharp. Bana dipasa. ba ditšere kae bona ba ditšeiša ke mang ka gore wena o mma bona o nayo Mathomo na ke rula morarela. Ke šia bana na mokhekulo mongwe. Nna ke bereka dipolaseng a sala ba hlokomela. A sala a ba thuša a ba tšeisa di-ID. Thuye. jale nkane o sa mo kgopele gape gore a tšeiše le ba ba bangwe ka moka Re zamela go sa kgonega. ga go sa kgonega Mma gore na le tswa kae gae nna ke tšwa Maputo. o tswa Maputo Eh, o ne mengwaga e mekae o le mo gae o le mo South Africa ke tle mo lefaseng ka 88. 1988 o e tla ka eng ka lenyalo ka mmereko ka eng Ha ke tla ka mmereko wa go dia di tsamaya botse. and then ka 1988 bana ba ka moka ga bona o ba belegetše mo 4 ke ba bereketše mo lefaseng. and then ba bangwe o tlile le bona 2 my twins. o tlile le bona le tla ka tsela mohuta mang mma gorena ka baka la gore pasa ya gago ya ka kua Maputo o na le yona Ke gare tlile mo tlile ka di develop. o le tlile ka di-double up lena mose ke lena ba lenyakang le lena ke lena ba lenyakang le tate tshwariše ka maphodisa ka gore maphodisa a nyaka batho ba go hloka mangwalo lena le a tetsweletša gore ke lena a gone molato mma gore rena jwale o duma gore o ka kereya pasa le bana ba gago ba kereya dipasa wow ke kwele o lla ka taba dipasa o lla ka maoto o lla ka gore dilo tša bana ga di sepele gabotse and then ye nngwe ke eng mma gorena a di sepela botse dikgarebe tše di na bana ba tsena sekolo and a ba tsena botse ra rapeletša a ba kgone go tšwela pele na bona wa mamantshe a ba kgona go tšwela pele ka sekolo ka lebaka la di-ID nko fe morwedi ya go mogolo kgaitšedi ya ka wena ko wena o tlileng le mama mo ka di-double up nna ke belegetšwe mo wena o belegetšwe mo o belegetšwe sepetlele gore ka gae sepetlele and then go a diragala jwang gore kua sepetlele kua ba seke ba lefa di-birth certificate a ba rona ba le dikarata tša tleliniki fela lene dikarata tša tleliniki fela and then o ne bana ba kae wena ke le ngwana moteng a ne birth certificate le yena karata tleliniki o na le yona o mo tsamaiša dikala dilo tše ka moka ga tšona ne ke moišešitše le mogolo o neme bokae o ne 15 years ke ngwanyana ke mošimane ke mošimane ke mošimane a ne pasa le yena e fa maedimula ka mo iša ka mo go maedimula
and then Azishe wena une mengwaga e mekae o ne bana ba bakae o ne pasa ga o nayo a ke nayo ke ne bana ba bedi ke ne 25 years okay bana ba gago ba ne di pasa le bona no mote o ne 8 years o tsena sekolo o mote o neng o ne 8 years o tsena sekolo mote o sa le monnyane a tsene sekolo so a ba ne di pasa a ba ne di birth certificate le bona a ba ne sene di karata tša tleliniki le gona bana le tšona and then bo papa go bana ba bakae a ba gona ba tšhabile na o šetšane o tšhaba gane o monnyane o ne bokae ngwana 3 years o ka 3 years šetšagile dimala jale kgaetšedi ya ka le wena o hloka thušo ya dipasa bophelong ba gago shapo wena dilo tša gago di go sepelela gabotse wa go ntse tsamang ga botse a e gona ka taba gore tungolongwe ke pasa go njwale a go ne mo kena ba sanya ke pasa kana ka mo bana sekolo ino ba go rapeletše ba re botša ka pasa na kongolongwe ba fone bana so go nyaka ga pasa kgaetšedi ya ka azishe wena o ne mengwaga meka a wa tše dintšhidi di a bereka ka moka tše maneso tše dintšhidiwe o ne mengwaga mekae ke ne le 30 years o ne bana ba bakae ba babedi a ba ne dipasa le bona ka moka ba ne dipasa ba ne dikarata tša tleliniki ba ne le dikarata tša tleliniki le wena o ne karata tleliniki a o ne pasa le nna ke ne le yona ke ne pasa and ba tsena sekolo gole ba tsamaya ka maoto sometimes dipula ge dino ba sokola gole ke kae ba tsena mmotwaneng nna re dula slow mmotwaneng ba tsena kae ba tsena kwa primary la ka gara wa ba tsena primary ya mmotwaneng ka re slovo gone primary ya slow ba ganne okay kua ra kgono ke re a thušo ba kgono tsena gona so bophelong ntle le taba di pasa ke eng engwe ye o bonang o ka re hloka thušo ya yona nna se segolo ke no nyaka yona pasa le gore ke kry-e mmereko ke yona nto e ntshwenyang lena le belegetšwe mo South Africa ka moka kere mo Denelton mara nke ke le botšišeng nto nngwe ye leng gore mohlho mongwe le ge e ka be e sa nyake nnawa mara nna ke a le botšiša lena gape le no re le dula Slovo ga le dule kgapa madi lena rena ka mo ke re dula ka mmereko ka mo re bereka ka diforong sometimes le dula ga mang ka mo kgapa madi re dula dirumong le hirile le dula le masogana o ke tsona difatensete tše re bolang ka tšona ke tšona banna ba le dulang le bona ba wena nkane jale o re papa go ngwana o tšhabile o lo dula le one o dulang noši wena ko wena o dulang le mogalane mogala bo o dulang le ena kwa mo South Africa ena a se wa mo South Africa le ena o tswa gona kua ka mafaseng a ka ntle o ne pasa yena o ne passport a ne pasa moroka šidiwe mme o nlile ka taba ya gore ga a ne pasa le bana ba ne dipasa ditlogolo a di ne dipasa mme wa ba jwa o bolaya ke maoto bana barwedi ba ba gage ba ga di ba lokele ga ke tsebe gore na ke kae mo e leng gore moroka ka maatla a gage a ka kgona go tsena gona then a kgona go bona gore na a ka ba thuša jwang thobela a ke go leboga malome ka kapa machauke fane ya ga chauke o itsere kae ke ya esho o tlogile le yona kua Maputo okay o tlogile Maputo ka yona wa tla ka mo akere and then mogala bo bo dula le yena be le wa ga mang ka mo nka kgona go bolela sefane a ke re le nyaka thušo ene batho ba ga bo batho ba santse ba tsebe gore bana ba borena šiba kere okay ka gore ntwa mathomo ge ile gore le nyaka thušo straight le santse le re botse gore le nyaka thušo straight le batho ba gabo lena ba lega batho ba gabo bana ba tsebe gore bana ba borena ba lahlega ka gore wena o nne o šuka se kgone taba bana ba ene e nyaka di-social worker taba bana ba ene ke kušaro ka no ba o ilekile marepading mara le wena bo o santse gore ka nako ela o itla mo o bona o sene pasa o ye gae o ye go dia pasa gago o kry-e passport o kgone go tla ka mo gabotse semmušo a ke na family
ile ka family ya gago koko ba tšere ke modimo ba tsere ke modimo ka moka ba modimo a se a loka gape taba lena banna ke kgolo ba taba lena ke kgolo ba ene a gone ngwana o e leng gore dilo tša gage di ka molokela badimo ba gabo mmage ba sa tsebe gore ngwana bona o kae e banna go bohlokwa gore banna le yengwe tšika ga bommago lena ba go ka ba le kgonagalo e ntšhi ya gore le palele ko go kry-a dipasa badimo ba bommago lena ba ipatipotšiša gore ga botse lena le kae ka lebaka la gore mmago lena sala tloga gae banna a tšhaba jale o fitlhile ka mosala a fitlha ka mo a dula a ba le bana ba lebile bane bana le nyaka pasa ga dijwe sesi ge le nyaka dipasa le ya go bitša ka fane ya ga bomma re berekiša yona ya ga bomma ge le nyaka dipasa e le gore le ya go bitša ka fane ya ga bomma kampane le boele Maputo le o dira dipasa le tle ka mo ka di-passport badimo ba ga bomma go lena ba tsebe gore le kae pasa ke ntongwe ka gare ga yona e neng go thiba le ke badimo ka gare ene pasa kua o mafese go nyaka ga nnete le gona cause mama before ba le riela dipasa santse ba tsebe gore ya gage e kae ba ga bo papa go lena ba reng sese ga bo papa ka family ya gage mo ka sentse le yena o tswa le Mozambique mara o hlokofetse mara na ne ID mara if ba bo papa mo se ba tswa ka kua ntle papa go ba na ID ya ka mo kwa ga tšhauke le yena ke Shivambu okay okay all right lena taba lena ga botse a inya ke moya wa tseba ya taba bona ga botse e nyaka motho e leng gore o tseba wa tseba nna ga etse di akane se nka se riang ke dikalafi mo go mama le gore dilo tša lena di loke mara tabeng ya go sepediša dipampiri ke nagana re santse re le fe ma-social worker ke bona ba tsebang ka dilo tše ke ba le sepedišetse dilo ga botse gobane rena re tlo no nagana gore o ka re ka riasora be ra fetša re diriša diphoso ene a se ntwe maikemišetšo a rena e lego gore re nyako e dira mme wa ba jwa ke re tlo leka go alafa mama ka mokgwa go nyakegang ka gona mara go bohlokwa gore le ye go gata ga gabo lena ga gabo mmago lena le lokišeng dilo ga botse koko tama o feleleditšeneng go ya gae wena kgale neng koko gape le be ka go feta ke kgale o raneng gore kgale mokgekolo sala ke dira ya kgale ka 92 ka nantwa kwa gae kua ka jika ka boa ka bona swa go buela morago ke nkinga go batha ba a go nantwa kwa gae ke yona nga ntšhabisa thata kwa gae jwale go o fihla mo wa kopana le ntate Shivambu le yena a itswa gona kua gae nampilela napela-pela ga bana mmogo jwale Shivambu yena wa ya ba sa tšeši bana ba dipasa ganeng ka gore yena go kwagala gore ba ane le pasa Shivambu e zamile mara ka zamile taba ya dipasa a go mafese wa moretše go e hlokofetše a sa phela o ba re yena o hlokofetše a sa phela mara ba e lokiša yo ba shapa nga zange a re hlokomela ku anga hlokomela go jesa bana ba gago ID Shivambu be e tloge e le mogala ba gago go ba lebele no be le tetloša bodutu e le monna mosadi o mongwe a monna wa basari o be le monna basari lo wena wa joina queue mma gore ba bangwe ba joinile nna alright ya no batswadi a re direng sone since we le moroka a boletše le ile la zama go ya ma-social working sone re ya mo Kristeng ma-social worker trusting ya nko bušetše le kope a wa tlogela di-headset bušetša fela nre sa ra thara ya go ya nampile ba rela ba retle le mmago rena zanga se tlasayo
jwale ge ba re letlele mma go re na le ile la ya le yena ae wa ya se ya mokgeko ko nkane le selaya kwa ma social working ka ba le bitse ba ile ba re case ya bona case la ya mo a isware ke bona rena santse re ye kwa jwale nkane le sa ya kwa sa le ranya ka number phone tse dingwe tsa mme o mongwe a re tlo re founela tsa nka sa re founela gape batswadi koko o bola keng ke maoto a opa maoto le ruruka le rurugile okay a re direng so taba ya malwetse ya gago koko re tlo bonana le yona re bone gore go thuša jwang a re kwa ka mola mathomong wena re o nyaka thušo jwang sese nna ke nyaka thušo ya mmereko a ke re gore wa bereka ebile o dula le monna o dula rumong o gausi le mmereko mara no re bereka re ema mmereko ntse wa tshwenya alright sese mo gare o nyaka thušo jwang nna nyaka thušo ya dipasa le gore ke kry mmereko gone gore dilo tša rena di re tsamaele ka ra go ne nte e tsamayang gabotse okay taba ya dipasa ne ke tlo gopela gwa go nyaka maele a ke nyako lefora ke mathomo re bereka ka case so e re go le nyakela maele gore go ditsebi godimo ga taba tša go swana le tše ba ka dira eng la nkwešiša so tabeng ya bolwetši bola ba koko re tla le ka go alafa mola bolwetšing ba koko and then lena le nyakang mmereko tše ntšhi di tla loka mara ke ne neta re le ka re emela mola go tla ba le o mongwe o e leng gore o thieditše radio gone bjale before le etswa ka moo re kgopela go no ba fa 5 minutes a go founa malome ka kapa ba ba thieditšeng radio ba ba tsebang ka di-case tša go swana le tše dikolo le feditše le tšwele ka di-grade ma grade 9 wena grade 10 wena grade 8 or 8 9 10 alright no re a leboga dikgaetšedi le ka re emela mola reception mola and then ke dumela gore a ba ske ba a re ba fe only 10 minutes ya megala re ko gore batho kua gae ba ka re advice ba reng ke nagana gore ka ge ka ba ka mo go stakile go sa stakile ka mo ka gore a se touch screen se sa ka ke tsebore na molato ke mopapa ka thuša ka mogola a thušitšeng ka gona mathomo magagešo nomoro ya mogala ke a 01311004060 01311004007 no a se touchege screen sa ka mo a ke ribele re itia ka ditouche ka mo magagešo ya mopapa ka mola o sa go nkga mogala ka mola go mopapa ka mola o sa le busy le ba megala le ka founela 060 958 2251 060 958 2251 060 958 2251 ke a mo leboga shua founa shuena thobela age re gona le kae thobela ona maela ka gore bajoaki thobela le kae re gona le kae batswadi le wena le jabu ka mo aphatla thobela basadi wa advice re ka ba fang yona ba uno ya di-social working straight and go ne ntho ngwe ba le tlo re tla re tla kwa pe ba dula le masogana lona e sa le majwa ka ntle ba sa tlo dira bana ba bangwe bana bawe ba tle ba be le bothata ba batswadi ba bona nnogo wa e bona re tlo e tlo re betha e tla kae wale imokhathile thobela re gona le kae mepa age
pasa ha e re o tlhokofetse nako e ntse a sa phele so ka lebella se ba mona le ntse a ile ka lokela foto a e ka mo ba tsenya motho a steka ka letupa mantlhalogane so that ya batho ba ba ka direction ya ka lo ka mo country solution go ntjwa le re ka dira eng ge le ba fa maele ya ke no bona gore le ba rikotela this case ko mafese ke a go leboga motswadi ke a go leboga a re kwe ka thukwe Thobela re se re bohuna di shiba Thobela hello le kae re gona le kae re gona le bolela le khunadi ka mo magana go sho ka mo o reng huni ke nya go fa maele mo radio Thobela yes yeah no ke a e kwa taba ya bo mme baki so ge ke boela morago wa go le boletseng taba ya gore nako ngwe go ka direga gore ge ba sa khwetse dipasa bana ba ke taba ya sedimo ke dumelana le yona gore ya ba boele gae a go ne ntho e tlolokang because le ma-social worker go ntse ge le ba romela go bona gore ba e ba thuša still go nyakega tsona dipasa tšeo go nyakega tsona dilo tše jaaka mo South Africa ga ba na le tsona di-passporto tšeo goba ba tšee bana ditlogolo tše ba fetsang go di belega e le gore botata go bona ke ba ka mo South Africa ba nong still ke matswantle le bona jwale a ba no boela gae ba ye go lokiša dipampiri ba tla bo ke go kwele huni ke leboga kudumela ke re jwalo thank you huni Thobela le ka baba re gona le kae ona le bola le mokone a ge mokone a ke thome mo go tsa education ndo mathomo gore o studies o e tswa ka ntle ya re nyaka study permit ya gore o dumeletse gore o studies ka mo South Africa ya le rena go ne ya le go tloga mo South Africa o ya ka ntle o ka se o studies ka ntle go sene le study permit ya so ba go ne ya la that is why ba re go selobo ba ba ganne ba ba dumetse mmotwane ba ba dumetse illegally ka baka la gore bana ba ba swantse go ba be le dipasa or birth certificate ka birth certificate ge e tswa ya computer e tswa e na le ID number ya ngwana ke yona e bereka le ge ba kena sekolo ba ka se fihle e ba fitlha matric ba ka se kry certificate sa matric ba tlo ba registera ka tabashi kare is a requirement le ga e tla go abet gone bjale the former abet a ke ra e sa le abet ke community education and training college gore a dire level 4 ye le kana le grade 9 go nyakega ID has ne ID certificate se ka se jo register leba re ka se mo register le go mo register ya le go tsena sekolo ga bona e no ba fela go no ba go tseba go bala le go ngwala but not go fihla kgole because a gone mo batlong go ba tšea is illegal sa matomo le ge sekolo re ka ba kry-a le gore ba ba registerile ba se ne le dipampiri tsa maleba o tla re botsa wena o mo registerileng gore o mo registerile ka mabaka a mafe ke eng go informang gore motho o ke wa South Africa so mokgekolo gabotse yena o swantse ya gage ebile e bothata-thata because o boletse o ipoletse a re o tlile ka di-double up bjala gona gore re tla re mo thuše ka double up o swantse a thušege straight yale ba ba belegetsweng ka mo bona ke re ba re go na le bana le di-card tša clinic then gore a re ba swantse ba involve di-social work ka baka bala re bona ba ba belegetsweng mo ke di-South Africans bona ya bona case e ka kgona gore ga rolla ke di-social worker ba dira di-affidavit ba dira dilo tse ka moka mara bothata bo bogolo ko gore ba sa belege ke botata go ngwana ba ba tswang ka ntle le bona mola nkebe ba belege ke baka mo ke tsebe ba tla kry-a taba ela ba re ke citizenship gore ba re keng ba kere bana ba re bolela ka bana ba ka mo bona ke re tata go ngwana ke ena tshwantseng a rwale maikarabelo a tšeise ngwana pasa a tšeise ngwana certificate ba mo registera ka papa go ngwana ke rela gona gore ge nkebe bo papa go bana ba ba le baka mo e be tlo ba kaone eo be tlo bolelega le bona bo papa go ngwana ba tla gapeletša gore ba swantse ba tlhokomele bana ba bona and molao o tla ba dumelela gore ba ba registere bothata ke gore bjale mma go bona ga a ne le pasa ke go kwele bothata bo bogologologolo ke bo mara ba bana ba kore ba ausi ba ba leng ka moo ba bagolo ba a kere ba re tata go bona o hlokofetse and o na le ID
bjale ge e le gore mo gongwe ba tseba dinomoro tša papa go bona goba ba tseba anything ye e leng gore ba na le proof ya gore ge ba ya ko computeng ko Home Affairs ba tlo kry-a death certificate sa papa go bona, then molao o tlo ba dumela gore ba ka kgona go ka kry-a a ba tseye sepasa ka a kere go tlo ba le affidavit death certificate e gona ko Home Affairs. But dilo tse ba tlo di dira through di-social worker. Ke na le bothata ba gore ba ba directile ba re mme o a tle ko di-social workeng ga ya. Number 2, ba rile ba ye kwaga ga ba ya, then re tlo ba thuša ba kare the only route ya gore ba thušega gore ba ye ko di-social workeng. Bjale ge ba etla mo radio re sa ba relaelela gona ko di-social workeng, and a gone ka mokgore kang go ba thuša ka ntle di-social workeng. The only solution e re kang go ba thuša e le gore ba e nyaka immediately ke e ka kapa a e boletse la mathomo a re moselena ke lena ba le nyakega e no ba go bitša maphodisa gore batho ba lesi ba bona. Bjale ga e nyaka gore e swantse e ye ka moka re ke kgale ba le mo 1988 mokgekolo a le kamo. So the only thing mokgekolo swantšane o sepola ba e social work ba bolele dinnete. O boletse ntate Moremi wa re go nyakega dinnete, ba swantse bane o bolela dinnete fela, and di-social worker di be le access ba kgone go ya Home Affairs ba bolele gore tšao ke o tatago ke mang, maina a gage ke mang, ba monyake mo systemong ba tla mo kry-a mo systemong death certificate ya tswa or le relative ya gabo. Mokgekolo a botse gore relative ya botšao ke wo ke mang, tatago bana ba, and then ba kgone go tšea motho a tla kgone go tšeiša bana ba dipase. And then from there ko ona e le gore ditlogolo tša mokgekolo e leng bana ba ba kenang sekolo ba tla kry-a di-birth certificate. Ka re gone bjale bana ba ba ithuta go bala le go ngwala fela, a gone qualification e ba tlong go e kry-e. Ka re le sekolo se ba reng ba ba registerate a ke nyako go botša maaka se tlo ba le problem gore proof ya gore motho e se South African o e e ka yona. Ka ra gone birth certificate e no ba fela card ya clinic. Card ya clinic le reng ka America ba re ke motho a tloga mo a fitlha kwa go belegela America o tlo ba le card ya clinic mara ya se gore ke citizen ya fao o swantse a be le dipampiri tša maleba. Bjale mokgekolo a rwale dieta a ye social workeng ge ba re a tle o swantse a tle. Bjale gone bjale ba nyaka thušo mara be ba nyako ba thuša ko trusteng ko tleliniking a kere ko di-social worker ga ba ye ba re ba ye kwaga ga ba ye then re tlo ba thuša ba re a nyaka go ba thuša mara bjale ga re sa tsewa re tlo ba thuša ba mara ba ba tsenang sekolo bona ke problem e kgolo. Re na le problem ye so gone bjale mo dikolong, re na le problem ye kgolo ye e leng gore batho ba registera ga bana dipampiri tša maleba. Ge re ya go ba go monitora exam re ra ba lebelela ge ba ngwala ka mola go sena le any document ye leng mo wena o mo registerile o tlo ba le metsa o kore o tlo tšhelwa ka metsa go fiša. Re ya kgona gore re no wena go thoma bosasa ga o sa tlo ngwala we sepele because you are not a South African. Ga one proof wa bona e wese ge ebile ba sene le di-birth certificate. Ge nkebe di-birth certificate di le gona go sena le di-ID ya bolelega ngwana o kgona go tswela pele and then go ba le proof ya gore o apply ID. Mara ge gone sene birth certificate ke eng e re botsang gore wena o a dumelela gore o swantse o studise kare ge o le gore o motswa ka ntle go nyakega study permit. Bjale ge ba sena le tsone dilo tša moto is a problem. Route e leng gona re ba fa maele a ba straight ko di-social workeng ba bolele dinnete go diriwe di-affidavit le ko police station gore bona ba tlilediwang mo bana ba belege ke mang ba ye ko systemong. Di-social worker di tlo kgona go ya ko systemong ko Home Affairs ba nyaka ba tracer tšhaoke o ba tracer le relative tša gage and then ba kgona go thušega. Ko go kwele ga botse re lebogile tate mogolo. No o e tswaletše kore wa bona dilo tša di boletseng ka moka ga tšona o e tswaletšeng tate Mokone ebile wa tseba re moleboga kudu go menagane. Lena le shosho gore lena le belegetse mo South Africa ne and then wena bo papa go bana ba gago ka moka ga bona ke ba ka kua mafaseng a ka ntle le ba babedi ka mokgoo le wena wa gago kwa mo South Africa kwa Mpheleng wena o ka re ka lešobana la nna o ka re o ka jwelela a gone bothata kgaetšedi tša rena re emeleng ka mola reception ka mola re tlo bontšhana le lena gore na di-social worker di hwetšagala kae re kopana jwa ene mma go rena ge ba re e tla di-social workeng o seke wa ya ka baka la re amene o ye ka baka la re ge o saye e ba o ka re gone nto ngwe ye o itšhabang gore o kopane le batho bale re a leboga re emeleng ka mola reception a ke rie so malome ka kapa se se o mogolo a kere wena o tšea maekarabelo a gore nto ngwe le ngwe re tlo e nyakang re tlo kry-a go wena kere tanki ke a leboga le re emele mona.
sekhuba tloga mogolong ditaba di eme ka wena tloga mogolong ditaba di eme ka wena balli ba bobedi ba tsene go tswa ka kua lefaseng la ka Mmanapiane kgauso le Low Fontaine ya Mmabololo le seke la chifta ka bontšhi ka mowe a life ya Dr. Mremi le ka Kapa Maubane a gomme ga gone molato ntle le go senya sebaka moroka nke o ba mogele semmušo ngwaneso ge ba fetša ba ditsebiše gore gabotse ke bomang ba tšwa kae ke moka banampe ba fegolele se borala ka baka la gore ge e le mampia re tloga re lapile melela ruri Thobela Thobela le kae ba gešo re gona koko le sesi ka fa re a le amogela ntle le go senya sebaka koko le tlo titsebiša ge le fetša go titsebiša ra napa ra tseba gore taba tša lena di eme jwang ra kgona go ka le thuša go tlo bolela mang molli ke mang ke nna ke koko ya koko ka napa wano bja mantšu a go thoma ka go dumediša and then wa tla wa titsebiša wa napa wa re botša sello sa gago motswadi aka Thobela ka mokgašong Thobela nna ke le tlhokaina a se ba go hlalosetša koko gore lenanego le la rena ga le bereke ka tlhokaina ka gore re nyaka dinnete mo di lego gona le gore batho ba tsebe gore ge re thuša mang alright Thobela ka kgašong Thobela nna ke le Elizabeth Tolo lefase la Mmanapiane Thobela ke tlile mo go tle kgopela thušo ka lapeng laka re a leboga koko kgaitsedi ka madume o titsebiše le wena ka fao dumelang ka kgašong nna ke nna Mpumelelo Tolo ke nna setlogolo sa koko re a leboga šiba o moroka ba amogele semmušo go fetša o ibuše ka keno peleng kae ka kua go bona kako ya nna ba gešo re a le amogela kere se segolo se re se kgopelang koko e no ba go no re le no dula ditabeng kudu go dintlha tše e lego gore di tloga di le tshwenya kudu ka kua gae le ntšheng dinnete ka moka malome ka Kapa a re nape re namele ke ibuše ka mo go wena re nape re nabanabe ka yona re ko gore re ka ba thuša ka mokgwa mokhutama re a leboga magagesho motheletšo motse community radio re a leboga balli ba rena re a leboga Professor Mremi magagesho ditaba tša koko fa ke nagana re koko wankwa kere ke a lekwa re a leboga ditaba tša koko re lekile go kitima ra nyaka lehlakori la botate le e leng gore mogala ba gage o tlogile a re netefaletša gore o kgopela gore yena leina la gage sefane sa gage dilo tšeo ka moka ga tšona di sekebe tša kwagala mo moyeng ka baka la gore koko family e emetše gore ba tle ba dule fase le ba bomonna ba bolele jwale mola ba emetše gore family e tle e dule fase e lokiše and then koko a be a etla setšhabeng a kgopela thušo ene ge motho a kgopela thušo re ka se re go yena ra re a re go thuši tsamaya re gapeletšega gore re kwe koko e fela re kgopela gore koko a diragatše se e leng gore mogala ba gage o se kgopetše sa gore leina la gage e seng mo moyeng sefane sa monna wowe e seng mo moyeng mohlho mongwe go ka diragala gore ge koko a ntše a hlalosa ditaba tša gage tate ka gore o theeleditše go be le ntwe e mo gapeletšang gore a re letšetše mogala a nyake go bolela le rena jwale koko ga o tlo bolela ka sefane sa bogadi ba gago a kere ga o tlo bolela ka leina la mokgala ba gago o ka no bitša papa go bana go lokile e tla kwagala tšwela pele motswadi se se nkgapeleditšeng go tla mo ka ga gešo ke išetse ke nnoši batswadi ba robetše bo moratho le bona ba robetše wa mafelelo o sepetše a nna le bana ba bararo mo lefaseng bana ba ke banyana ba babedi le mošimane ka motea ene jwale go kgonegatše gore go tle mošimano ga e tla gore gomme gape rakgadi ke a nyaka ba re gomme ke tle ka gae
ke re ba re o tle ka gae gore ke re ke mang gore gomme ke bo magolo ba re ke tle ka gae jale namile ke mka ke homola ke botsa bana ba ke botsa le tata go bona ba re ya a wa go lokile ra ya moko mara o tlela ruri na ka re a ke tsebe jalo go ya ngwanela ya boa a re gadi gape ya le ditaba di re gomme ke boe ka gae bana ba la ke mka le tata go bona bana ba bara go se go fa kare a wana bjalo ka mkgo o bolelang ka ona ga o re se go fa wena le nna le ka gago ka mo ile ka ga batho ba ba le ka bogo ya gago o supa go reng a re se go fa lena le lweng o rala bana ba le lweng gore gore ga botse ga go kgonega go thunya mo go thunyago bana ba dira ka ona mkgolana mme ba tsoša dintwa le bo motswala bona ba tsoša dintwa ke le re dia jwa a re go gape go se go mo ga ba boele mo ba tswago ka ra wa ke bitsa meeting wa magageshu yena ga atle la mile ke mokana bana ba la ba gago ba no tuka mo bogale ke ra wa batho jalo maraka mkgo ke tlo feletsa ka go reng ka gona ka mo ke ka gageshu namile awa ka humola a go humola go ile go kgonegetse gore ke nyaki mo go leng go nka hwetša stene ga ke nyakile mo ile gore nka hwetša stene awa ka se hwetša ga ke se hwetša namile ke mokana ke tlo botsa mogala ke a morala ke re gomme ke hwetše stene o re hwetše stene jwang ke re ke hwetše stene o re o ile le mang ke re ke ile le ngwane ola o re yo o sa boeletse kwa go bana ba la gape o boetse kwa go bona gape jo o mpaletse o no ba moloi o no ba noga o ka mpolaya ye namile ke mokana wa kwata ba o moka ke a humola namile ke tšea tabe ke re e taba e nka se tshware le yona ke sekamiša ke iša ka mošate ke fihlisa ka mošate go fihlile mo ile gore ba monyakile ba mmitša a ba mmitša ga fihla ka mola namile o no tsoša mašata ka mola dintuneng o tsoša mašata namile ba ra lena ye tikišeng lena re lefa teiti le tikekeleng ka noši ka kwa go bona ka mošate fihla ka kwa ke ga ba rala ba re gommeye ka mokgo go leng ka one bja rena re le tsentšha maphodiseng awa ke ga ba re tsentšha mo maphodisa ke mokana ke ga ba re gomme wo e leng gore o nna le go tshwenya ke mang ka ba botsa ka ba rela ka re gomme ngwana šo o njo le wa nroga ka mo le go mpetha wa mpetha bana ba re gomme riela yena protection order ka mo direla protection order a ke mo riela protection order ga maphodisa la ga sepela venela ga sepela ngwana le o shala gasha tša go gasha mo jareteng le bile o tšhela le ka kwa toilet wa huluba o timme mabone o thaotše dithapo o sepetse le tše dingwe o thaotše mešagase bjale ka ona mokgore fitše o dula ke dutše le ngwane le monyanana ke re bana jo awa gape bjale ka mokgo namile ke moka ke ya goma gape ke boela ka kua mtela mošate a ke boela ka kua ke re gape ditaba šidi ba re gomme wene ka ona mokgwa o boela o nyake lengwalo la ntela la gore wene o ntela mogala ja kgone go fa aparo tša gago ka ge ile gore wena o nyaka diaparo tša gago ga a nyake go gofa o gana o di tšea ke sepetse gape le maphodisa ka freitaga ye o setse go feta a re fihla kua namile ba re letter of demandition ba re mokgekolo o kgopela diaparo tša gage a napa go ga dilo tšeng nte ngwe le ngwe a nnela a re ya ke sa lenyanya ka go le bona mo o sepele le ruri oba
jale ke bona ile gore gore ga botse go nthata fela go bane go mogolo taba ga go jale o ishikere le bana ba gago ka mogoga ke na botšhabelo jale ke fetša ke re go kaone go kaone ke ditlishe moyeng upe o mongwe le lengwe le ntse le tsore ga letswa mo go ba kgona go kwešiša ga botse gore ke diphoso di tse ba di dirang mo botse ke go dile ka mogo ke tlosa ke tšhaba strateng le bana ka mogo ne ene mola ile gore ke gore ga botse ke dutse le yena a se mmereko ga bereke ke mo hlokometse le bile ke go reka se ke a thiba gore re kgone go aga jale ga a dira ka mogo nna ke tšhabelete kae gape nna ke na matlagolwa le yena koko tlama o te nyaketse stene tene se a duletsweng ka gare ga sona se nyakile ke bo mamagage ke matswalago ke matswalake o nyetse o feditšwe re sa nyetse ka pampiri okay kana nke re kuše tabe ya pampiri le nyetse jwang koko ka pampiri ke certificate a bantšha dikgomo ba ntšhitše netsa tša go kokota fela alright ba geno ba lesekile melato ga kae ke gantšhi man alright koko tsama ka nako ya go saena o bo o sepetse le mang wa geno ke sepetse le mma le kokwage kokwa go dumetse gore o tšhentšhe fane ba sebe banyala ba mma go dumetse gore ba go tšhentšhe fane ba sebe banyala ba fetše e ba kgahlile ke eng koko a ke tsebe ene le nna ka nako ke be ke se ka tswa ke gopola gore ntwe go saena mo go supa gore alright o ne bana ba ba kae ka gare ga lenyalo ke na le bana ba baka ba bararo ke ba ba kae ba ya mal le mogalabe ka moka ga bona o ile ba bararo ba ema le mogalabe alright wena go ne ngwana wa ema le wena a go ne ngwana ema go le nna ka ge mogalabe le rone diphoso ke a dikwa ge o lebeletše wena o rietse bana ba diphoso kae mo e leng gore bana ba ba bararo ka moka ba ema le tata go bona bana ba ba ema le tata go bona ke tsore ka mabaka mafe tata go bona o sepetse baka se stelele ka šala ke ba tsentšha sekolo o ba šile sana bo 13 years o 12 years koko bana ba se se ba riang gore ba emele papa go bona ba tlogele wena o le mma go bona papa go bona o re o ile ba tšhabela ke nyaka go tseba gore ke eng e ka ba papa go bona o buile o ba swere ga botse jwale ka motswadi goba ke eng se se riang gore wena o hloiwe bana ba ge ba go sola diphoso ba re o dirile eng cause ke kwešiša gore diphoso wa di tseba ka gore le sekilwe gantši le sekile ka mošate maphodisa a tsene ka gare ebile le golle itlile mo ke nyaka go tseba gore na ke dife dintlha tše e leng gore bana ba ile ba re ge ba di bolela di a kwagala gore ke tše di riang gore nna ke le motswadi wa mme bana ba ba seke ba nnyaka ke gore gona go ba le ngwago mongwe o itse re a sepetša ke na le stene ka mo Lofontein stene se ka kwešiša ga botse gore jale mo ke leng gona mo ke a shota ga ba ya sekolong hentswana ga gogile seetana se ga gogile ka rekisa stene sele le go nne ba tshwareletsa ka tene sele ba re nyaka tene sele alright koko mogala wa ga go lokile go ba ga loka wa loka ena a loka nka se re o lokile alright bana ba ga go ba lokile go ba ga ba loka ke ra bana ba ga go ba lokile go ba ga ba loka nna ke bona ba lokile mara go ntjwa le ba ntlaba alright ge o lebeletše bana ba ge ba šala ba go fetogele ke eng se o bonang o ka re se ba gapeletša go ba gausi le papa go bona ke sebenne ke bona o ka re go na le ntho e leng gore ya re šaetša ka mola gae ka bophelo wa tseba koko bothata ba lena ke eng go kitimela go saena le selanyala ga botse kua morago motho wa mathomo wa re ile mphoso ke mmago o kitimela banna go ratana se go kitimela home affairs go go saena re jagetse eng go ya ka mola go bane ka mola ba nyaka batho ba ba nyalaneng ba feletšaneng meloko e mebedi e ileng gore
go re feletšane gonjwa le re sa le ba go kokotela koko o ile buang ka bogadi go fihla o ya go dula fase o dula le mogalabi wa gago gonjwa le medimo ya geno ge e go nyaka e santse re wena o kae bana ba gago ba dutse le papa go bona fane e ba bitsang ka yona ke ya bo papa go bona bana ba le wa tseba re gonjwa le ge ba ka re ba anyadiwa bana ba le santse ba e go nyallwa kae ga geno koko wena go šetse o no bolela nnete a ke re ena ko ngwe mo bophelong go no nyakega nnete o bona o šaeditše mogalabe kang a ke re bela go ka le wa mo gongwe e leng gore no o ka no ba o no ba o le motho o diile phoso o sa bone mogalabe o bona o mo šaeditše kang awa yena o lla ka ntele ka motlogolo ka tlogolose ka mošimane wa buti ba lla ka yena ba re ke yena ke morake ka mola mma o retse yena o tloga re mma o mmoditse morala re ka mola yena ga a robetse a šale a fepela bana ba gago ka mola alright setlogolo se re bolelang ka sona se ka lapeng la gago aowa o magoe koko nna ke nyaka lapa la gago ke sa le lapeng la gago kua go setlogolo re yaya ko ke nyaka go kwešiša gore se se tlhola go lešata ka gare ga lapa gobane setlogolo se magoeng ke eng se se go tlholelang gore o ye mošate le be le tsene ka gare ga maphodisa wena le mogalabe le seke la kwana ebile se be se rie mogalabe le kgone gore mo a nyake go kwa fane ya gabo gomme lapa la gage le senyega ke eng nto e kaka ye e tseneng ka gae nna ke sebe ruri motate moremi koko tama wena le mogalabe wa gago le bakile eng mo e leng gore moroka o butša putšo e simple ge le šalle le go tsena di-protection order le kitima le ya mešate le be le baka eng le mogalabe a re no baka ena ngwanoo ntle le ngwana wo ga le ne ntwa wena le mogalabe aowa nna nke ke bona go re na le ntwa nnete maranka no nyaretša nnete ntse le leina la gage gore o tlile o re gomkana go a šebelekana moo koko ke nyaka go botšiša mo motswadi yaka ke re o tlile mo re tlo go thuša rena re bana mara mo le re ile mphoso wena le tate re tlo le botša tate ke sho thieditše radio ene tate mogekolo wa gage o mo mare o re seke ra bolela ka ena a go kgonagale gobane wena o tlile mo buele ka mogekolo wa tate o nyaka thušo ka lebaka la gore batswadi ba rena bobedi ga lena le seke la re tla iša re le bana radio e thietša ke batho ba bagolo ebile e thietša le ke rena bana e re ruta se sengwe nto ke nyakang go e bolela šikoko go tlogeng ka lapeng la geno o e ya go feleletša o e ya go dula mo mogalabe mmaga le reketseng stene gona o tswile jwang ge o e tswa bo malome ya go be ba le kae aowa ke na bo malome mma go be le gwa nnoši ba robetse ka moka nako wena o e tswa ka kua be ba šitše ba robetse ka moka bana ba bo malome a ba gona alright bo malome ba kgoro be ba le kae aowa nna ke ba tsebe nka go botša maaka ke ba tsebe ka moka alright family ya bo mmago ga e gona mmago ba no ba nnoši a sene ba bo mmaga a sene ba bo papaga alright a go molato ba ga bo mogalabi wa ka go be ba le kae ba ba le gona o tswile jwang ka kua gae o no tswa o tsamaya ka dibeke goba o dietse modiro goba o no tswa wa tekela motseng wa gago ba fitse o dira jwala mahlatswa lesele ke mokana ka sepele o ile ga gago ka mahlatswa lesele o fela o ya menyanyeng o ya go apia majwala menyanya ke re koko a o ye menyanyeng ya batho lebaka wa ile sa menyanyeng ya batho koko gore re ge ba agelwane ba ne mediro a o ye anke ke fihlelela nka bo bolela maaka mara le o a kwana le ba agelwane ba gago then ge ba ne menyanya a o ye koko ba botšiša motswadi yaka koko tama ba botšiša motswadi gore lena ga botse a le ne family le šetse le ne le nnoši jwale ka ge le boletše potšišo nngwe gape e re ga nke le sepela mediro le ya kwana le baagišane ba gago wa dumela re le ya kwana jwale nkane ge ba ne le mediro ke eng ntho e diang gore o seke wa ya medirong ya baagišane
a ke fala ke ya ka mo ba re boditšego koko tama le batho ba bagolo a kere thobela re gopela gore nke le re botseng nnete jwale ka batho ba bagolo re senke re tsenelela thata gore re be re tle re feleletse mohlomongwe re ba mašaedi le theeleditše ke batho mo and then bana baagišane bao ba gago o sa yeng go bona ge ba ne le mediro le bona ba re theeleditše re tlo ba bulela megala ba tle ba re botsa gore na nkane lena le sa berekišana le bona ga botse and ke ntho e re sa nyakeng go fitlha mo go yona setlogolo se o ka e ngwanaka ke kukuo ke mmago mama goba ke mmago papa ke mmago mama gago o tlile le yena mo mathata a kuku le a tate mogolo wa go le a bana ba kuku o tseba eng ka gare ga dilo tše koko a di bolang ka gare ga tsona ye e leng nnete ke efeng ye e seng nnete ke efeng ye a ka beng a e lebetse ke efeng nna ntho ke tsebang ke gore koko le ntatemogolo ga le bane le go lwa bona ka di-personal issues tša bona mara sometimes koko nna a senya ko di bontšha mara yena na bonagala gore ba mo abuse then ya ngwana a butaga yona ke nnete a ba monyaki ka gae pele bana ba koko ka moka ga bona koko ne le bana ba 4 ke maloma mathomo o ne le spray a tle gae nka se mmalo so ba shitšeng ke ba bararo ba bararo ba a banya ke go mmona fela ka be ka thoma ba bolela ka leina la gage ba kwata wena ke nagana gore o ka no bolo ngwana mara o mogolwanyana mo go e leng gore go ne tše dingwe o kgona go di bona o ne o nnoši wena ntwe e dirang gore bana ba koko ka moka ga bona ba no kgetha gore bona a ba nyake ngwana maloma a bona e le motswala a bona o nagana gore e ka ba eng koko ne le metsembedi ka mmanapiana ga botse ke sa re metsembedi o ne le gagage stene sa re ba monyaketša ga bogadi ba gage le ga mama gage mo mmaga ga mešileng gona koko o godišeditše bana ba ge ka moka ka kua ga gabo cause na le one tatemogolo legala se gona na le one then bana ba ge gontswatše ba lwela gore bona ba goletše ka kua ga kokwa bona ba ka setšo ka kua ga ba goletše ka kua ngwana ola wa reng wa mafele loki ba re galle ka moka yena gala le kae papa go ngwana o ke o mofe mo go bana ba koko ke abuta koko ke ngwana abuta koko ke ra gore ke ngwana abuta koko o mofe o sa phela o sa phela o gona o fela e tla mara e tlile fela a tsene ka jarateng nke ke kwešiše something ka mo koko a dulang ka gona ke ka gagabo koko o mo tsere dula lena ka gagabo and then ke maloma bana ba gage a kere mogalabo ba re ngwana gage o tlile jwale ga bo papa go koko ke ragadi and then ga botse go ira gore ngwana o ke ga etla o tla a nyaka go dula ka mo lapeng leke and then koko a tswele bana ba gage go ba o nyaka ngwano ga botse ke mmitša abuti nna abuti o re o nyako o dula ka kua mara se gore wa rraka mmage o ka yena mmago mosimanyana mama gage o gona then o nyetse motseng o mongwe mama gage kakapa bana ba koko ba raite ge ba le ga bo bona mogolo ga bo mmago bona ga bo koko ene ba raite ge ba re abuti wa le mmagweng a ka setle go dula ka kua lapeng la ga bo bona lebaka e lele abuti mmage o nyetse malapeng ga batho ba ga bo koko ge ba nyaka gore abuti a tla dule ka molagare ga motsola ba swanetse ba ye go nyala ngwanola ba motšiše ka molagare ga lape a tla a buše ka mola a nyetswe and then badimo ba mo tseba gona le ya go boledišana gore se ga bolena se dumela jwa ngwana go nyalwa ande wa tseba re sa go mmakatša moroka ke sa go tsene ganong o ra gore koko ebile o dumetše gore yena bophelo ba gage bo be bo tlhafe a thubegele ke lapa ka baka la ngwana o e leng gore mmage ga a nyalwa ka mo kgorong ya gabo o nyetswe malapeng a mangwe
yena a kgetha gore kamare ke senyagalelwe ke ntongwe le nngwe ka baka la ngwana o ya a ke re bokoko malome ka kapa ba swanetse ba gopole gore ngwana e ka no ba wa ngwaneno mara solanka ngwaneno a sebe a monyala a ka setle a tla a laola dilo tša ka mogare ga kgoro a be a boa a šala ka kua gare ga motse wa geno koko ke go botsešitša koko ka rena lapa la gago le kae le manapiane kua manapiane go ne go lapa la gago ke mo go dula go mogalabo wa gago goba le yena o fela le etela ka go le ka mo gone bale ke go botsešitše gore ka gae koko o tlogile jwang ware o tlogile ka mahlatswa lesele o tlogile o dula kae o ka manapiane ke ka manapiane bjale gone bjale ga re kgakgana so ke boetse ka Lofanteng alright bana ba gago ba sale ka kua gae so bana ba ge le banyako ba ntšha ka mogae le re go tle go dule setlogolo ka mogare ga lapa se le seng la senyala le re bona ba e kae koko gape bana ba banyadiwa gape wena koko wa sebe wa nyadiwa le gongwe le go ka robala re ka se go go bolokela kua manapiane a go kgonagale o swantse o bolokelo ga geno a wa nyadiwa koko go kokota se go nyala ke go šireletša mhlašana go no re banna ba modimo ke le moroka ka mo ke a boa a sebe go tswa selo mo malome ka kapa nna ke teputša nto nngwe ya gore ke eng nto e special ka ngwana wo wa abuti go feta bana ba koko le go feta lapa la gage le mogala ba gage ka baka la gore go ya ka koko kore o ka re o te kemišeditše gore kamara a lose ntongwe le yengwe ya neng le yona a protecta ngwana wo so potšišo ya ka ke gore ke eng nto e special ka ngwana wo mo e leng gore ebile koko o feleletša a setlhoa sa kwana le bana ba gage ene ga a netaba as long as a khipile wo koko o feleletša a rekiša ditene ngwana šo kana ngwana woki ke ngwana o e leng gore ge mmage a nyetswe samoe papa ge o kae papa o hlokofetše awa wena o ile papa ge o a phela o ileng ke ile mamage o nyetswe motseng o mongwe papa ge o tlhokofetše papa ge ke abuta koko koko ke eng se se pallišitšeng papa go ngwano gore ka nako a sa phela ngwano le moratang papa go ngwano a palile ke go nyala bana ba ba sa tsena sekolo be ba sa tsena sekolo jalo go ntšwa la re kwane koko wena taba ya ngwanola e le re a tla dule ka mogae be le go potse gore le tlo mo dudiša kua aowa yena o nthetša re go mna a re badimo ba gešo ba re a tla dule ka molagae then wena o tswa o ile wa tswa wa go netefatša gore taba e bolelang ke nnete awa ke no dula ke sena kang senge ke inyakešiša o no dula o seneng koko le re le no dula le seneng ka mo tšhelete a le go le modende go la modende le tlhoka le ya go a go nyakešiša sho gape tšhelete ka wa ke gore wa tsa gore ke eng e tsena e tswa gore ke kgopela koko tama ke kgopela gore ko go fe 10 minutes nke o leke go hlalosa taba tša gago o hlalose nnete gore ge o šalle o fitlha mo stageng sa gore le bana ba gago ba se ka go nyaka diphošo tša gago e ka ba e le eng le eng le eng ke kwile o bolela ka motse wo e leng gore o rekišitše ke kwile le bolela ka lapa la Manapiane lapa le koko a le rekišeng ke lapa le a le nyaketšeng ke mmatswalage ke le lefe ke motsolo gore ne le wa gage le gale before a tlo kopana le ntate mogolo and then a rekiša motsola ka ya ka ga thurumiele ke ya gileng gona ka kua Manapiane le golo ka go bane mogala jo a ba se mo gausi koko mogala ba gago ke ngwana bo kae ka gabo mo go bana ba masogana o ka re ke wa boraro go ne phejana ka gabo mo masoganeng alright malome ka kapa a re thuše koko mara nna ke duma gore koko nke a re botse nnete koko ga a se o bolele nnete mo dilong tše a di tlhalositseng ka moka because moroka ntho e nna ke e tsebang kapa ye ke ileng ka itemogela yona mo bophelong gare ga batswadi ba babedi e leng mama le papa bana ka mare ba hwele mma go bona jwale se se mpontšha gore ge bana ba ka moka ga bona e le ba bararo ka moka
ba kgona gore rena ka moka ga rena re saeta le papa go rena ganeng Kuku bošaedi ba gage ke eng mo ileng gore le bana ba gage ba palla go ema le yena ka bošaedi bowe mo ileng gore ba kgetha gore kamare bona ba tsamaye le papa bona ba šale le papa bona Kuku a tswele pele a hlake ana noši Kuku o dirile eng Kuku o paletše ko go araba potšišo ya gore nkane a palela ke go ya manyalong a batho medirong ya baagišane o palela ke eng ya wa bona yona o ekwa ke mmotšiša malome ka kapa o swanetše gore go o le mosadi go ka bona lenyalo le o nyetšeng ka lona le fapana le manyalo a 20 to 25 mo motseng o santse o nyakiše lenyalo la gago gore wa wena nyalo la gago ga botse le fapana le manyalo a batho ba bangwe that is why ke kgopetse gore re fe Kuku metsotso nke Kuku a re botse nnete ya bophelo ba gage a re botse nnete ya mathata a lapa la gage ka baka la gore ke go ne ntongwe ga ke ikwe ga botse Kuku a ke dumele gore Kuku yena ka bo yena a ka be a nagana gore a ka be a dumela gore a latlhegele ke dilo ka moka ga tsona a protecta ngwana wa butagi ha kwane le bana ba gage ba tsamaile le papa bona ba kwana le papa bona ka gare ga dintwa tse di leng gona between batswadi ba bona bana bake wa nkwešiša e le ba bararo ka moka so Kuku bošaedi ba ke eng ntwe ga botse a seng a e dira ga botse kapa a seng a e tsamaiša ga botse ye e leng gore le gone jwale ge bana ba gage ba mo lebelela ba bona diphoso mo go yena and then ba bona tate jwale ka motho wa nnete Kuku o dirile eng e leng gore gone jwale le bana ba gage ba palela ko go saeta le yena gone jwale moroka malapa a thubegile bana ba sepetse le bomma go bona re ka bala o ka bala a wena o a tsebang a le nna ke a tsebang a se gantši o ka kry-a le gore bana ba šala le tate ba tlogela mma o a tsamaye so Kuku le tlo nyaka thušo a ke re motswadi jwale re kgopela gore thušo ye le inyakang le hwetšeng godimo ga nnete ye e leng gore e gona nke le re tlhalosetšeng ditaba tša lena gore ga botse mathata a ka lapeng kore ntle le ngwano a tlileng mo mathata a gago le mokgala ba gago go diregile eng up until bana ba le bona ba kgona go kwešiša gore papa bona ke yena e leng wa nnete gore ba ka saeta le yena Thobela re no ba re ba ka yena motswala bona re ba ka motswala bona a gona se sengwe se re se baka motswala o le mmaka lebaka e leng Kuku bana ba bara ba monyake ka gae ara ba monyake ka gae ba re lebaka ke eng ba re ga boele mo a tswang a boele go a hlale mmago morago jwale wena o bona ba le rombana ba gape Kuku ngwana mo lo mo dula le mmage and then go njwale wena ga wa nyala ngwana la ga nyalwa ka molapeng la geno mara o ka unisha gore gona ka molapeng la geno ka mara go tswe bana ba ga go shale yena motswala ngwana o a buta go feta bana ba ga go ka renke mo go wena Kuku ya kwa Mr. Kakapa nke o re tlhalosetse ntwe e leng ka mogare ga gago Kuku gape go ne ntwe e gana go tswa mo go wena nna ke fitse mo amogela ke lebeletse gore o re o lurumile ke batswadi ba ka mo ka molapeng gore a tla dule ka kwešiša gabotse gore a wa ka nnete tatago ka bone bile wa mafelelo ga ke mmulele menyako a tsena a dule jwale go ne ntwa magareng ga gago le bana ba gago ka baka la ngwana o e solva jwang wena gape go ne ntwa ebile a o kwane le bana ba gago wena o e solva jwang ka baka la gore ntwa ya gago le bana ba gago mohlomong le mogala ba gago ebile gona ge ngwana a fetša go fihla go fitšo ba ka nna mokgo jwale wena o e solva jwale ka motswadi gore o lusa dilo ka moka ga tsona ka baka la ngwano gape go ka no be go diragala gore tlhakatlhakano e leng gona ka molapeng la gago ke gore ngwano le yena badimo ba ka mo a ba motsebe a kry-a senkele monyela a senkele mophasetša a senkele dia selo ao rana ra mophasetša yena le mofile leina le moreile leina ge le mophasetša le boletše le ba gabo le fitse bolele bona ba gešo
gabo mmago ke ga le gona ge le phasetša ngwano mmago ngwano ba le gona a ntše a le malapeng a batho wa tseba gore ka sege ga borena koko ge mmago ngwana a nyetše ngwana o tla le malome ka gae go tla go phasetšwa mmago ngwana a tle le ngwana gore a tla phasetše ngwana ka ga le malapeng a batho gona le ile ge le phasa la re le phasa le ne le mang gona le ile ge le phasa la reng mola go ngwanola gobane ngwana o sa mathomo koko gongwe le o nyaka go tla go dula ka mola gae koko ngwana o ile wa bolela le ena ka re mmage o malapeng a batho ke ngwetši ya batho mmago ngwana yena o ile wa mmotša gore ngwana ga go nyaka go tla ka mo yena ke mmoditše a reng mmago ngwana a re aowa nna o nyakile ka gabo šowe mmoneng allright koko a ko go fe maele koko o hloka go lokiša dilo ene dilo sa ntse o di lokiša o sa phele sa mathomo koko ba ga bo mogala ba gago le ge ba ka seka mošate le ge o ka le seka maphodisa le ge a ka le seka le rena mora le seka re tlo kry-a ile gore re yaka ke ntho e tee koko ntho e tee ye re yakang še yona ngwana o tshiwa ka ntle ke nyako mmeela ka thoko koko santse o lokiše dilo tša gago tša lenyalo number 1 bana ba gago koko santse ba go hlabiše ge ba etswa ka molagare ga lapa le la magolo a bona mo go letšeng gona koko santse bana ba e be e le gore ba go hlabišitše o ya ka lapeng la gago thwi wena lapa lela le monna wa gago sa lenyaka koko o sa nyaka go dula le mogala bolako thwi allright dirang dilo tše di right koko thomang lenyalo la lena fase o thoma ka dipudi tša maseka ka mabuala fase ene koko ye manyalong a batho ene o bone gore basadi ge ba ile manyalong a batho go diragala eng bana ba gago koko ba right why ke re bana ba gago ba right ba ka se dumele gore motho fela le ge ka ba ngwana wa ka mogae a tla bantšhe ka mo motseng wa magolo a bona a re ke tlo o dula ka mo o dula le kwane le mang ka gore wena o nonnoši eso le ragadi a se wena o ka amogelang dikgomo tša ngwane ola santse go tswe bakgalabe ba ka mogae ba ye kua ga gabo ngwane ba ye go kwana le ba gabo ngwane gore ngwane o tlo o dula ka mo taba ngwane ola ko gore tlo e lokiša re nyaka go lokiša ya gago le bana ba gago a le le founu tša bana ba koko sesi ge o lebeletše gare ga koko le bo mmangwane go ba bo malome ya go wa phoso o bona e le mang wena ene o be le nnete bo mmangwane ba mang ke bo mmamogolo go ba ba leng gona bana ba koko ke bo malome ke bo a gone le garebe garebe ne le mama ka fela allright mpotse mo go bo malome ya go le taba koko ka mokgwa ba bjang di-statement o bona wa rong e le mang wena yo gabotse nna ke dumelelana le bona ankere mara ka mokgwa ba e dirang ka gona ba e dira gore e beng ka re bona ke bona ba phošo ka gore ba e bee gabotse ba kgone go bolela le koko gabotse ba mmotse gore na re ka se kgone go tswa ka moki dilo tše so tša gore a wa hlabiša e sa direga a ba mmotse gabotse instead ba mmetha ba mohlabela mašata bana ba ba betha koko malome wa bo 2 kena bethang koko kena ba mo diretseng protection order o šomiša eng go betha koko letsogo go ba go diregileng ge a šalela mo emišetša letsogo ne go ne le ke kgwedi ya go feta gale ke etetse abuti then abuti o ne le ngwane monnyane gore abuti kana o ra ofe yena motswala lenao motswala mama okay then ne ke me etetša kere then a re boela gae then a founela koko a mmotša gore o tlo bega ngwana ankere then koko a botša malome gore motswala gago o yetla o re o tlo bega ngwana then a thoma gona mo a betha koko a marela re go botse ka re sa ba dumelela motho a etla ka moki koko ke gabotse gore o rate ngwana a butago ne ene bana ba gago ga ba ne right ya go bolela le wena ka mokgwa ba nyakang ka gona o mma go bona
bana ba gago ga ba ne right ya go isha diatla o mma go bona ba te tlholla madimabe go sa kgathale gore na o ka be o le phosho ga kakang ga go ne ngwana wa dumeletsweng go isha mmage letsogo moroka kuku ga go ne communication magareng ga gage le bana ba gage ene ge ke lebeletše kapa ke theeleditše taba ya kuku le bana ba gage kuku ga a bontšhane le bana ba gage kore ga a bontšhana le bona o nyako o ba botša a nyako o rerišana le bona dilo ene bana bale bona ba kwešiša gabotse gore motswala ka molapeng le la kuku a bona ke motswala bona ke ngwana malome a bona mara ko a ko strateng o swantse ga e tla ka moki a ska nyaka dilo tše di sa kgonagaleng sa mathomo ga re tsebe gore motswala ka nako mmage a nyalwa ko malapeng a batho go diregileng ka yena o tsamaile le mmage ba mo direla dilo ka moka tša kowe and then a ya go lapiša ke tša kowe then a nyaka ga bopapage goba motswala ga e tla ka keno o file kuku polelo kuku a se rerišane le bana ba gage a ba botša gore wola ke ngwana kgaetšedi ya ka mo o tlotla ge o ka ekwa gabotse kuku o gapeletša go dira dilo tše e leng gore bana bale ba di bona re di wrong and then ge kuku a nyaka go di dira ka kgang o kwatiša bana bale because ba tseba gore di wrong dilo tšele so kuku a ka nobe a le wrong ka kakang ga go ne ngwana o a dumeletsweng go išang motswadi ya gage letsogo magagešo e fela kuku ga a lokiše mabaka a ga nke a tšee motswala a mmiele mola ko thokonyana and then a nyake khutso magareng ga gage le bana ba gage and then a ba theeletše gabotse and then a be a inyakele maele taba ya ngwana o e leng gore mmage ga a nyalwa mo kgorong ye and then ke ne le feeling kapa maikutlo a gore koko go ne le dilo tše dintšhi tše koko a sa re botseng tšona moroka ga go ne motho a seneng batho ba gabo kore ke a rereša ga go ne motho a seneng batho ba gabo kore le ge nka tlhoka batswadi bana ba koko ka letlhakoreng la mma ba tlhokofala ka moka ka letlhakoreng la papa ba tlhokofala ka moka mara go ne bo maubane ba bangke ba dikgoro ba e leng gore nka ya go bona ke banna ba ga maubane ra tla ka dula fase le bona ra lokiša taba tša ga maubane mara kuku go ya ka yena o šetše a nnoši ga a ne motho o a ithera o te tšeela diphetho ga a tsamaye manyalo a baagišane ga a tsamaye manyalo a batho ga a kwane le bana ba gage ene wa bona ye ya gore ngwana o mmethile kuku o ditše le yona gabotse ge ngwana a go iša letsogo o bitša ba molao ye o ditše le yona gabotse kuku o biditše ba molao ba tše ba mogalemile ka mokgwa go nyakegang ene ngwana ga a betha motswadi ya gage o te tlhokiša mahlatse a se molao gore ngwana a go iše letsogo le go ka ba le phoso ga kakang motswadi ya gago go ne tsela tše ntšhi tša go bolela le motswadi ya gago o ka se bethe motswadi ya gago gobane sa mathomo go o le motho o santse o rate motswadi ya gago o ka se itie motswadi o mo ratang koko taba ya go se sepediše dilo gabotse le tlatša bana pele nna maele a koko ko go fang ona ke gore koko hlokomela bana ba gago wa ngwana gago ba reng o magweng a ba mmale a sa tla gae yena le sa mmale a le di-number phone tša gago di-delete le mo dirileng le nna ke tsebe sese le rile malome a sa tloa sa tla gae le ra re gone monna wa ka no reng a ke sa ya gae malome na dula le rena before mama ke hlokofala ke goditše ke malome le mama then malome a khotša mmereko kae then ba mo transferela na bereka mmabologolo pele then ba mo transferela a ya Nelspruit tlogela mo malome a zanga no tla gae bola nnete a go ne ntore mo tirileng yona ka gae o tla ka ga ya nyaka maybe ka December at 2 days ampile from more tla re mmona after 3 years or 4 years and then koko wena jwale ka motswadi ya malome tabe ya gore malome o tsamaile gae ga atle gae a ye go tlabe ya ntlaba malome ka kapa ke tla di botša mamara
a senke o no ya go nyaka ditaba tša bophelo ba lapa la gago gore nankane ngwana ka a no tsamaya a ja ke mmereko ba no mpotsa ka taba tša badimo ga ke re ke a botšiša gore ba mpotsa ka taba tša badimo ba re badimo ba gago o kwatišitše badimo ba gago a ke tse gore jwa ke ra gore wena koko a senke o no tswa wa ya go nyakišiša mohlho mongwe o tla ba ke bophelo ba ngwana ke bolela ka mokgwa ba ria ba mpotsa ka mokgwa ba re yena o kwatišitše badimo ba re nna ke kwatišitše badimo ba ka ba kwatile ke tabe bana ba ka ba thosana jwa le tabašiwa e kwa koko wena le mogala wa gago go lebeletse o ka lokiša dilo le yena nka di lokiša a go iše letsogo ka a le yena o nkiša letsogo gane wa wena o bethwa poleke ka moka o riang le wena ke tsebe nna koko wa ya mo a sepelang a bethwa nte ke tletse mo gabotse ke tletse yona tlhatlho go hlahliwa gore gore gabotse go thoma ka mo go ngwane gore taba tse ke di bee jwang le ka molapeng la ka ke dule jwang ka gobane wa tseba kokone a gone badimo ba ba ka reng go ngwana ba re tsama o dula ga bopapago badimo ge e ka ba mohlomongwe a kere e ne le go direga ko ditšong tše dingwe ge ba sa bone ngwana ba mohlaelela ka mare ba ka re go yena ba ra a phentša e tla go gata mabala a gata boloko and then a boela gae and then ge ngwana mmage a nyetswe ka yena a fihla kua bogadi ba mmage a palela ke tša kua o boela ga bommage wa ya sa ya ga bommage mothako a nyakile ga bopapage le ge a bona gore gona ka molapeng le a reng badimo ba mo nyakile ka go lona o hlotse hlakahlakano e kgolo rakgadi ga a kwane le bo motswalage mara o sa dula o sa belega bana o sa nyaka go tla go ba phasa gona wa ya sa ya go ba phasa ga bommage wa bona ye taba ke kgolo kudu ka gore o bolela nnete malome ka kapa badimo ba ka sere monako ka merwalo o ye ga bao le go poleng gore ge re bolela ka badimo koko a re bolele ka batho ba re sa ba tsebeng re bolela ka batho ba re tsebang ba tsebang le setšo sa sega ga bo bona a gone modimo a ka reng tsamaya go dula ka mola ba se ba go nyala ge re bolela ka badimo re bolela ka boragolo wa rena ba ba tsebang setšo ba ba re tsebang ene ba ka se rie diphoso e le bona koko taba ya motlogolo mo phasetseng a e gae ya motswala a gate ya gare tene go šale ya bana ba gago a gate ya gare motswala a e gae ga bommage and then a tle ka mo ga bopapage ka go etela ge go le mediro le ga a tlo ba hlola a re mogane re nyaka go mo sepedišetša dilo ga botse mola ya bang wena boele ka ragadi ya ge o ile wa mo rekela motswala a senke wa mo rekela seng alright koko ke nyaka go fa taba ye thata shi yona o ne metse mekae ke na le motse ka o tewa le ka gagesho o wa boraro o išitše kae o boraro ko rekišitšeng o rekišitše tšhelete gona o išile le mang ke agile two-room ka kua manapiane ka yona stene seo se reketseng ke mmatswala gago ka gore o rekišitše stene wa go reka stene kua wa bo aga two-room a ka reka stene se le ba fitse o sepela ba se rekile go sena ntlo ka molagare nna ke rekišitše sela ka ya ka aga two-room ka ba ka reka le tšotšo alright ke nyako go fa tabe nngwe se yona stene sela ke re sa manapiane se agile ko wena mogala ba le kae ao a ba se gona ile makgweng a re ke nyaka mmereko alright ga bo wa o tsebišitše ke mang ka mola gore ka mo ke ka two-room o bile go a dulwa ebile le tšotšo e gona metsi ya gona ntongwe le ngwe e gona ao o fitse fitlha tsena a hwetša ke agile re napa a no thoma re a no dula o biditše ko wena kere a kere o amogetše ko wena wa re ka mo ke ka kae ke ga gagwa kere and then bana ba gago ba dula kae ba dula ka Molofanteng why wena o tsamaya o tlogela bana morago wena o ya go dula ga gago bana o ba tlogela ga geno ka Lofanteng ke be ke sena motho ile gore o tlo šala ka Lofanteng ke gore ke ya ka molekamo ke ya ka molekamo alright koko
stene sela o se dulang ke sa gago ka gore o se rekile ke mmatswala gago akere mara sebe ya ba sa gago semmušo koko go nwe le tšhelete ya gago ya pay o e beye le mogala ba beye tšhelete ya gage ya pay koko o hlabišwe lenyalo la motho mogolo a le nyake dilo tše dintši o ka no go hlabiša ga gago koko go tla tswa ba go ba geno gore ba nyaka bokae mogalabe ga a ka hlaba kgomo la hlaba pudi kue ga bo mogalabe ba hlaba pudi o nyetšwe le ge mo mosagareng le ka no hlwa awa le no dumedišana le dutše ka fase ga mohlare o tla no bina go o nyaka mare badimo ba le bone gore le nyetše o tloge ka mokoko ye ga gago ka gore gombe le one ga gago mara mo e leng gore a o a sepediša dilo ga botse ene bana ba gago ke kgomo tša pakwa badimo ba babaka ba ka mo le ka mo that's why dilo tša bana ba di sa loke ebile ba boa ba thulana ba irwa le wena mmago ngwana o robetše ke ngwana gagwe kere le mmoloketše kae mama ba mmoloketše mapele nke e fetola ke koko nkane o ka re a tsebe gore ngwana gago o boloketšwe kae o boloketše tlembebele ke ga mang tlembebele tlembebele ke mo a beng a dula ntshe le lesogana la gagare ba rile certificate le bone a wa ja dikgomo tša morwedi ya go wena aowa mara wa tšea ngwana wa dumela gore a bolokelwe ba motšere ka sona certificate seo ba re gomme gape bjela ka mokgo rena re tseba se re se dirang koko mathata gago ke ya mantšhi koko ka lehu la mmago ngwano ga ba šala ba motšea ka certificate nako mmago ngwano a ya go saena o dumeletše ke mang ke be ke se gona wa bona malome ka kapa baswa ba bantšhi re kitimela home affairs motho ba no go kokotela le kgono a sebe ba ntšha le magadi a sebe ba nyala šitše re kitimelana home affairs rena re a nyala dilo tše di ne di tla morago lenyalo la di-double-up a se lona lenyalo koko ga le double-upiwe lenyalo koko le sepedišwa semmušo ge o ka nyalwa koko wa seye home affairs motho a hlokofala solanka o ne le senape sa lenyalo ebile o boa o ne le lengwalo la lenyalo tsona dilo tšela tše pedi tšela koko le dihlatse tše di leng gona di ya go riela certificate sela o se jagetšeng go ntse le ngwana gago o boloketšwe malapeng a batho lena le family la palla go bolela ka lebaka la go thibela ke pampiri mara nna ke fela ke diputšiša gore home affairs ba bereka jwang ka malome ka kapa o ka se home affairs le golle wa ria pasa ya tswa le kgono mara go tla jwang gore home affairs ba rie gore certificate se e leng gore o se ria le kgono ka se ria le kgono ka 75 rand ne wa boa wa re go sa wa divorce sa go tšea 3 years o se ria le kgono 10 minutes ka 75 rand go sa wa re ke a divorce ya go tšea 3 years gore pampiri o tlo kry degree of divorce why home affairs ba sa tliše molao wa gore ge motho a nyalwa a re ke tlile mo ke nyaka go saena ba nyake lengwalo la mošate ba nyake dihlatse tše pedi lengwalo la go tswa familyng tše pedi kore ba netefatše gore ke nnete lenyalo le le gone ba dile ye motho a ra jagela go kry-a certificate a ba dile ye motho go swana le ge ba re dile ya ka mokgo e leng gore ngwana a fitlhile kgono a re ke nyaka pasa ba mo file dipasa ba mo file dilo tše ka mokana ga tsone tabe ya home affairs ya gore ba kitimiše go no re no fitlha le kgono ba go fe merit certificate nke ba e lebelela ka leitlho le leng wa tseba moroka mo home affairs ya Groblersdal ka montle ka mo go ne banna ba e leng gore ba no tsoga forogo ba hlapa ba apara dipaki ba tema dithai ba go dula ka mola ntle ka mola banna ba le ba emetše ge ka ba tswelela le kgaitšedi ya ka mo ke ba re tlo saena wena o tla bapala karolo ya malome o tla bapala karolo ya malome a mosadi wo la e tla ba rakgale batho ba le ba tsena ka mola ge ba bua ka mola ke 200 or 500 re a ba patela re a tsamaya ke mmereko wa bona ba phela ka mola ntle ka mola ge o itla mola o tlo saena mola ba geno ba sa dumele tsaeno yewe o ba kry-a ba le ka mola ntle o tšea bona o tsena le bona ka kua gare ke bo malome wa tseba malome ka kapa ke basadi ba bantšhi kore ba nyetšwe kore ba kitimile kore ba swere di-merit certificate ke banna ba bantšhi ba nyetšwe ba ga bona ba tsebe
last ba re ne case nngwe ya ngwana o mongwe nyalane le mohlobo wa go tswa ka ntle o moshweu o ka se bona ngwana lo saenetse ke ma wa gabo mara o nyetse le go le o nyaka go tswa ka mola gare ga tabatšela go boima go tswa ka gare ga tabatšela ke go polatša tšile lengwe ke ne le monno mongwe wa lawyer ke mmotšiša re mara lena ba nna ka gore le bereka ka molao why lena le sa kitimele gore ge le nyala le ye ka kua wa tsa monno la o ile a ramphetola re monna lerato a le kua mo mafese lerato le ka gae ke eng e kgolo ye re jagetseng go ya go saena kua a kere ke nyetse mosadi ya ka malome ka kapa ke gapeletša ke eng go kitima go ya go saena kua ke sa bea dilo batho ba bantšhi bothata ba bona re tsena ka gare ga manyalo re no fitla mola re tlo saena ebile re nyaka civil goba re nyaka engeng ntle le gore re ye go nyaka go tseba rena yona ntola o e kgethang e ra goreng koko go saena mola Home Affairs go ne le bokotsi saenang lenyalo le kore nyala mosadi o dule le yena o re mola o feditse go dula le yena e banna ge lenyalane ka dikgomo koko le saenile go ne botlhatsi ba go felelela more ka no bitsa batho ba mo motseng lenyalo leo ba le tseba a go bohloko ba gore santse o ne wa kua o kry-a monna o sa motsebeng a no fitlha go saenela re wena ba le gona ka lenyalo ebile yena wa tseba ke malome ya go ebile wa go saenela go ntse le lebelela re dirileng ngwana gago malo le maabane be ke sa swere the same topic ya go swana le yona ya di-certificate tša bana ba ileng gore ba no tenyadiša kae motho o nyetse a gana ka stopo ba gabo monno a ba tsebe monno a nyetse ke le botša di-challenge tša go swana le tša gago le kgone ba go ganeditše ka stopo sa ngwana gago I think ke topic e nke botlile ka yona more ngwana ka shu o malapeng a batho ke bereka buang ka ena so ba so malome ka kapa a ba tlogele gore ge ba ratana banape o mongwe a apare roko o mongwe a apare paki ya cheke banape ba kitime ba e ka mola ba re bjale gona ena nna re a nyalana le sa tlo bona mathata koko tama kua ga bo mmago ngwana o a buti ya go since a tlile a re badimo ba re ke tle ke dule ka moke o ile wa ya kua ga bona kua ga bo mmago ngwano wa ya go bontšhana le bona mabaka gore ke tla ba ke ngwana shutlile gore taba ke skete ya go sale ke no fetša ka go bolela le mmago a re go mme gape sho o titišitše o tlile ka gabo nna a ke tsene lena e boledišaneng and then wena wa dira eng after o fetša go bola le mmage o no tswetse pele wa amogela ngwana o wa mo phasetša wa mo direla lotse ka moka ga tsona o senke o kopana le ba bommaga go ba bommago gona senke ke ba le kgopolo eo nka bolela maaka wa go tseba gona ke a go tseba jale le paletše ke eng ko go ya kokole ka gore le tla ba ke ngwana sho ngwana mmage o nyetswe ngwana o a tla re ba bopapage ngwana gore banna ba re ke tle ke dule ka mo rena re tšea ngwano re ya mo amogela ebile re ya mo phasetša ntle le go boledišana le bomaloma ngwano le bokoko wa ngwano koko diphoso tša gago ke tše ntšhi kudu and then se senyana o dula kae wena ka gore mmago ba nyetswe kua Belladrift ke Belladrift ke Tlembebele wena o dula kae ke dula ka mo Lefanteng ga bokoko ntwe e diang gore o se kwa dula kua mmago a nyetsweng gona keng motho re dulang lena kua ke step father saka so a ke dutse kua a ntshware gabotse o ne le go no nyaka tša mapai le nna o nyaka gore le di go are ga botšhetše felo nyako rena lena re mapai so tatswa ke sa dule kua so a gone bana ba geno kua ba e leng gore ke ba setsana motlho mongwe a ka nyaka go bantšha kotsi bana ba mama ke ba babedi ke nna le ngwana gešo wa ngwannyana mara ge ngwana gešo a etetše kua a boya mpotša gore papa ga go nyako mo dira dilo tša phako o nyako di dira nna ke nnoša ke tse borela ko gore mme ba sena ngwana ga gore jwang so papa go a se a nyala mosadi o mongwe koko tama le sa bolela le bagotse ba gago ba kua Tlembebele ke gale ke nne go bolela le bona man
gape morwedi ya go boloketswe kua ene a nyalwa le tlo e bereka jwang o gopole gore koko a se a nyalwa morwedi yage a se a nyalwa ka moka ga bona ba swere dipampiri tša home affairs tše di bontšhang gore ke bo mmisisi semamamamang so koko re kgopela go go eletša tša badimo moroka o tla go eletša bokaone kudu go feta nna and then mohlho mongwe le tše dintša malwetse taba ya motswala nke a emeng gannyane koko a tle ka gae ka go etela taba gore o tlo o dula ka mola badimo ba ratla a dule ka mola e fele ebile le se ka tlhole sa e bolela taba yewe ge ngwana a eya ga bopapa ge mmage a sa nyalwa kowe o ya ka go eta a bonana le borakgadi ya ga ba rekela dipanana ga go tšea swere tšhelete go tloga moo a boela ga gabo and then ge e ka ba ngwana o palelane le bakua mmage a nyetsweng o be a swanetse nke be a boetse ga bommage go jwa le re bolla swa dula ga bommage ke ngwana a bo malome and then ge e ka ba ngwana wo yena o nyaka go fetša a bitša ka sefane sa bopapage go swantse go be le procedure ya maleba ya sedimo ga botse gore ba tsamaiše dilo ga botse ba monyale and then le ge e le gore nna ka segagešo ngwana ga a nyalwe go nyalwa mmage so ba tsamaiše dilo tša sedimo ga botse and then koko a seke a lwa le bana ba ge ka baka la motswala o kwana le mmage ba founelana ba bolela koko ga a kwane le bana ba gage ka baka la mothako and then bana ba koko ba swanetse le bona ba tsamaiše dilo tša mmago bona ga botse ba ka kgona gore ba ka bolela le papa go bona ba thoma go tsamaiša dilo tša koko ga botse ba mohlabiša and then koko a hlaba ya ba a ga ba ga botse then koko a tšea bana ba gage a ya steneng mo itlabeng ile ga gage ga bo bana ba gage and then ka kua lapeng la gabo ge e ka ba tla palela ko go nyala mošimanola and then ba nyalle lapa la ngwetši ya lapa ka gore le ka se tswalelwe mara ya gore go nduale go swantse go be le hlakahlakano ye e bang gona between koko le bana ba ge ka baka la monna woki then e mpotša gore badimo ba ba ga bokoko a ba amogele mothako ga botse that is why go fitleng ga gage go tsoga merusu ka mogae o bolela nnete malome ka kapa go bona ya motswala o e beile thwi ebile a enya ko oketswa enya ko fokotša motswala a gate ya gare koko tama ka dikhu wa se tseba setšo ke se tseba ka lekgo ge ngwana a robetše e le wa gago wa lekgarebe le go ga le reka kama ge o ka gomola radio ya gomola ko awa yale mo gona a ke tsebe selo a ke re o ile o tseba setšo koko alright koko a ke tsebe ka setšo ngwana ge a fetša go robala e tša mmago wa robaletše ku wa robaletše go gona moleteng wa gage le go ga wa lla ke ma wa lela ke bo mogadi wa mogadi bo o tsena buang ka gare ga moleteng ya koko le swanetse le titude se ga gaboleng ngwana wa lla ke malome age wa tseba wa ke go botšiša sekoko ke gore nna ka dikhula mmago ngwano ba geno be ba le kae ba gešo koko mamogolo he banna a ke re mama go se se robetše gape koko a tla nnoši koko tla nnoši polokong nna ne le rena le bo malome then mamogolo a ke tse bo rena le gona na ya banna ge motho a robetše mma malome o tla le legoga o rekela motogolo legoga malome go sasa ge re bea ngwana malome wa lla ngwana legoga
potšišo ke gore na bageno ba tletše mmagwe eng ka gare ga motse o ba sa o tsebeng? wa senke ba ba gona mpumi. Alright. Koko o ba boditše lekula mmago ngwano? Ba gešo ke ba boditše. Lebaka la gore ba ska ba gona ba rile wena o rile a kere ge dikhu ge ngwana a šetše a le bogadi e le fetše re botša re kgobokana ka gare ga lapa la gago ra ipolela gore ge re ya kua re o reng then lena le rile ge le tepolela la reng ba itse ba re ba mphetola ba re aowa ke kgole re ka se fihle e le bageno o boloke ngwana a na nnoši ka gore ke kgole a ba go fa maela gore nto e diagang kua se yona gore gore le kua ga e nnete ga e gona ene ge ga e nnete se gona le wena ko kwa o tlo ba le nnete ene dilo di tlo senyega le gona moroka re tlhagetše ke lekgo go tlhokofetse ngwana a bo re na re re ke kgole aowa gape ga e kgonagale batho ba tloga mo ba ia bo venda kua batho ba tloga mo aowa mo tleng bebele mo aowa gape tleng bebele ke gae mo ene le gona ka lekgo o re wena wa go tephuthela ngwana koko a ke itlogele yeo ngwana gago o tswa go hlapiša ke mammušareng nna re no kry ba setse ba mmaile ka montlong ebile ba gana le ga re mohloboga ba ganna wena o hloboga ngwana nka lwanto ngwe e seng ya monna wa mo kwa re koko reng re ile ge re fitlhela ke ra šetša le ka ngwakong koko o fitlhile la bokae kua go ra re koko o ile la botlhano manthapama aowa ke ile la bone and then wa ke ra šea le ka ntlo ke ile la bone nna kere ba ntšhelang ka morago ke ga ba itla ka ntele ka mokibelo jale wena ka gore o re ke bona ba dirileng dilo ka moka o ne o kry-a ba dirile dilo ka moka a kere ge e ka ba o ile la bone koko go ra re la bohlano batho ba ba tswileng ba ya mmušareng o be o šetse o le gona ka mojarateng that's why moroka a butša rena go ile bomang ge e ka ba ke ba bofamily a bo monnola a o ba tsebe mara a o ba tsebe jwang ka baka la gore ke nagana gore o bo o swanetse o be gona dipolelong ka moka le ge go kgethwa batho ba go mmušareng le wena o ye gona senke ba nkgetha nka bolela maaka kokowe o nyako mpotsa gore a wa bona mmago ngwane o ga robetse le rena sanka re no mohloboga ke mang a ga nne le hloboga mmago lena ke go na le ragadi o mongwe ona ka kua bopapa o mogolo ke ena o ba reng ba botsa ena ntongolongwe wa tseba re koko nna go ne motho a ka nganetsang ke bona ngwanaka lekhuli ka ema a ke nagane gore go ne le monna wa ka fetang nna godimo ga ngwanaka ene koko dilo tse dintše a le ne hlokomelo koko a le ne shedi o ne bohlatse bang ba gore wena motho o la bolokileng ke ngwana gago a le ne hlokomelo kokone a go ne motho wa a ka mpotšang gore nna ga ke bone ngwanaka lekhuli ka ema nka bitša maphodisa a tla mo ane ga a sa tle go ne se nka se riang nna lekhuli ka ema lehu nka se boloke ngwanake ke se ka mmona ntho di dirileng koko ke phoso ye kgolokgolo ya gore o boloke ngwana ga go se wa mmona gore go ra re koko go nduale a gone ntho e mo netefaletšang gore ngwana ga go hlokofetse aowa e gona ao kore le ge go ka tla motho a re ngwana ga ge o a phela e tlo o swanela ka gore yena ga a hloboga ngwana ga ga a šogo le gore ngwana motho a bolokileng kua ke ena ngwana gage gona boragadi bao ba tšea kae maatla go ganetša mmago ngwana gore a bone ngwana gage boragadi ba se ba nyala ngwetšie gona boragadi ba tšea kae maatla gore ba boloke ngwetšie ya bona ko ebile ba be ba rake ba gabo mosadi gore gore lena koko le file batho ba le mmerekola ra ba rie ba ne ba nnoši wa tseba moroka ge lapa le ka hloka order la be la tseba le ke bakgonyane gore ga le ne order bakgonyane ba tlo bapala ka lapa leo ya ge o bona ba bile le matla go ba tswalelela mogonyane o tseba makoa a lapa la koko thata le mashaidi a lona ka moka ebile ba ile ge ba botša koko gore ngwana re tlabegile mo ngwana o hlokofetse go ya ka nna le ka mogo ke tlhong ke bona batswadi ba dia ka gona motswadi o namela same time before ngwana ya mmušareng a re tsebe gore na morwedi ya koko o hlokofetse le la bokae mara koko o ile la bone kua batho ba le ba rera dilo tša ngwana gage le mang wa ka mo letlhakoreng leng
koko o ile la bone morwedi a etla la bohlano a bolokwa mokibelo koko o ile la bone ene ka mogo nna re tlhong re bona ke re mahu a ba gona difamiling tša ga borena morogo mahu a ba gona ka baagišaneng mo o tla bona mogekolo ka baagišaneng a laela re ba re kua morwedi go padile ebile ka yona na wena nako ye ke ya spela jwale koko o ile la bone so go ra gore batho bale a go a ba bohlokwa ba gore ba re riše koko because koko pale kore family ya bo mmagongwanoke e paletse ko go rwala maikarabelo from day one gape go ne le ntongwe moroka ge le khole hlaga kana ba reng ke tlhoke kwa gantši mo family ya ga Sebotho ba reng ba ibitsang kore ge ba bega gore le khole hlagile ge ba bega gore le khole hlagile family go ne family e tlang ka pela ka mgo ka kgonagalang ka gona and then dilo tša gore mohutlo o bolokwa jwang di society di gona ga di gona re tlo bolokaneng di rerwa family e le gona gape go le kgaitsedi ka ka se tlhokofa le kua nna ka tle ka ya la bohlano ko begela ke batho ba le ditaba tša kgaitsedi ka le gona ke re malome ka kapa before ngwana ya mmušare mmage santša e tlhoboga gore ke nnete mo ngwana ka o tsamaile that is why ke re koko o shaeditše that is why kua ba felleditše ba ile ge ba fitla ka nako bona ba fitlang ka yona ba re e seng mo e re ke no botšha koko putšong koko ka nako ngwana ga go a robetše o gopola o reka sukiri sefago o rekang koko radio e khomotse a dira jwang ka lehula mmago ngwano o gopola le ya le reka eng like ya go thuša ba ka mola ya go ja goba lehu le hlagile gare ga kgwedi a le hlagile mo gare ga beke a bona ke ile ke swere mokotlana Mazambane ka fihla kwa ka ntšha le 100 ranta mogala wa gago ba le kae a ba le gona o ile go ba a ya poloko ya no moroka nke re no kwa ba thieletše ganyane malome ka kapa ka nakonyane šetšeng gore ba tla re botša ba reng o tla ba cause mama nka re o dutse matšetša a go feta a gore mohu sentse gore a dule ka mmušareng ba ba ka sona stop ka baka la certificate okay yeah motheletše 06095822251 060 yeah 060 958 2251 060 958 2251 ke mo e leng gore o ka no re letsetša gona motheletše wa no kwa gore kore o no re botša gore na o kwa eng fa ebile ke maele a mafeng a e leng gore mohlomongwe o ka fa koko mcrs mo moyeng tumela 06095822251 be re duma gore re ka topa o motee ba babedi ga ke tse borena re tla ba fitlhelelana 060 aga a ke re wa e bona mcrs o mo moyeng tumela Mr Mahlakola se le ka ena le bo Dr Moremi ka mo ngwaneso re tengwa ya ka makwamane ka magetleng tswe le tswaina me a ke bontse mo gore koko swantša kutšiše gore motswala ke ngwana girlfriend o ya ngwana girlfriend a gone gore a ka tla dula ka gae
is highly impossible bana ba gage ba right ge ba gana mo motswala tlo dula ka gae le bolshetse le boletse ga botse le re swantse a tle ka go eta or is either ke go ne something and then go gape tabe o irile ke bothata jo bogolo go bane morodi ya go ka moraga ga lebati go nwa le re bolela so bolo ba bolokile kota kua gape go tla riega gona go bane ragadi ya gana o morodi ya ga hlobogiwa go ra something is fishing ragadi ya ka no ba tseba gore o rile eng ka go morodi ya koko a ka se ganetse bana ba hlobogang ba go bona a ganetša motswadi a hloboga ngwana gage ka nnete ruri it's highly impossible o no kry-a ngwana wa gago a berekela lapa la ragadi re bolela so a ke tlo a lolololo bana bešong ke a bona gore nako e jele ke magotle ka gore jalo ke re di a mona marupi a dinape di tloga di lebe bopedi ngwana tate agankeke aga emseres o mo moyeng dumela emseres dumela emseres thobela wow ke fele ke bolela ke re ga motswadi re a phoso ngwana wa re a phoso mogaleng o tlo re se ngwana o irile jale banyana ba bantsi o ka ba lebala ba ba saineng bo mma go bona ba tlhaba mme tse ba rile metsi ba bantšhitša magae barodi ba bona and nte e kotsi kore o bolokela mo badimo ba mo ba sa go tsebe motshwantse ka arobana ka baka la re mo morobatšang ntšhe ka mokgo ntate morena e bolela gore malomo a na legogwa and then ragadi sante ra kgera mokoti ba thoga ka mokgwa ba siela felela gotelesete o le ragadi o le malome mokgo gae gore ba jale nna maelang ka mofara a ba ithome fase a nyake thusa go tšea morodi ya leku a motliše gae ga ba motliše gae ba nyake tsela mo dong tša fetse gore no ba tlola jang kgotsa kere kua mokhudu ke bo 3 weeks mo se ba pala ke tšhelete ke la ba ithome fase ntse a tlhokofetse a kgonagana ro rona motho da dilo tša mmeo di tlo loka ka mmalapeng dilo tša gage tša manyano le bana e tlhakatlhakantšha ke ngone o laleng oya e a rena le bonnete ba re gona o a berekisa masakolo a bolela nnete o bolele ke ragadi ya go ngwana se se ra itšhaba a gana ba motlhobogo nagana o gana motho a hloboga ngwana gage o gana bana ba mohu ba hloboga ene o se wa leloko la gabo motho o no ba wa ka kua bogadi ka kua ndano o ra le fule o le ga ka mo a one motho le ishenge mo penta be ya aba ma aba ka tamo re le banda te phahla mhlaka nka topa wa mafelelo MCRS o mo moyeng dumela MCRS dumela thobela kakapa mokgokolo o na le phoso ka mahlakoreng ka moka number 1 ke ngwana nyatsi number 2 ngwana nyatsi e ya gapeletšang go tsena ka lapeng number 3 ka number 2 ke taba ya ngwana ya se go a robala kwa tleng bebele a re nyako no e tšhaba ga botsa re e bea ga botse gore ngwana la ga a robala ebile mokgekolo diphoso tša di dira mo sedimong a re warra sedimo seo sa ngwana a re a tla a phasetšo ka mogago aga o ka se re be on hold ke rena re swantšeng re go be on hold tata go rena re ke nagana re feditše moroka eno e re phapa mowe ke moka o napo ba fe di-phone number koko re tlatla re mo thuša re tlatla re feleletša tabaga ka mola gore bona gore na thušwa gage ke e go tloga mo e ya kae thobela koko o ne phoso tše ntšhi di nyaka go lokišwa ene re ka se di lokiše o nonnoši re ka di kgona re ne le bageno le bagabo mogala wa gago
le mo mmago ngwana o a beilwe go gona go tloga moo tate o theeditše radio o theleditše re a kgopela a tšee maswafo a iše fase re ya go lokiša dilo re ya go di gata gabotse dilo tša lapa la lena koko di tlo loka di tlo ba gabotse magagešo taba tše di bolelwang mo pitšeng tše kgolo ge le dikwa di bolelwa moo le tseba re gagabo le na di gona goba o ka gare ga tšona maele a wa tšere mo napa o thome go a berekiša ska wa emela gore go tlo go be le phošo malome ka kapa a ke fe batho difounu ke 071 398 1508 ke tša kua gae founela mme o gone bjalo re mme mporofete ke moporofeta o re mporofete ke nyaka go fola ke nyaka go swana le ba bangwe ke nyaka gore le nna tšaka tša bophelo ke atlege 071 398 1508 wa di founela founu tše gone bjale ke mme moporofeta kua ga moremi ge o ka mohloka ko go fatša moporofeta o mongwe gape kua ga moremi mmereko wa bona ba bereka go porofeta a go no mongwe ba o bereka magagešo ko ba tswa go go rutwa and then ge o ka ba botša ka taba tše and then dilo di a loka ke bona le tlo ba kry-ang ka sefuthong go sasa go ba founela 082 065 1583 082 065 1583 go mokwa o ka ro sa robetše mmotse gore mama modimo re tsoga o mporofeta o mpotše ditaba o ka founela moruti malefo go sa kry-e baporofeta re ba kry-a re ba tlalea mo go moruti o founela 072 133 6761 wa botša malefo mo baporofeta ga ba sware difounu moruti bolela le baporofeta ba mporofeta 072 133 6761 ke bona o tlo ba kry-yang go sasa ba apere dijase tša ga modimo ka gore nna ena ke no ba moroka ke no ba leya ka ya mašole go buka o e tla founela 071 414 5880 071 414 5880 o no re mmagononu ke bolela le nna o mpukele ke kgone go gatlhana le ba ga moremi go ba tsoša karabo ke mmoditše ka re a go robalwe motsošeng ba gešo go 060 959 0303 lenanego lena la monna magopa le tla re ge le tla le tla borobatša karabo ge ba robatša batho le yena le tla morobatša magešo ke lebogile thata malome ka kapako go leboge ba theeletše ba motse ka dikgokaganyong tša leago ke a le leboga koko a reng kua polelong